like Mupani and also Bembe, where bulk water infrastructure exists. But yet, it has taken years for communities to enjoy the benefit of such basic services. Honorable Speaker, let me share a story with you which the speechwriter refused to add. I recently visited Malamulele, where the meeting with the senior traditional leader, I'm not sure if Thobele Bompapul is here. He stood up in that meeting when we were discussing about roads, and he told us he does understand roads do have alternative, which I don't understand which one. But he says, more than 10 years ago, we visited him and Thobele Ramova as government and requested land for the Nandoni Dam. Fast forward, the dam has been constructed. They were excited. They even slaughter a goat and chicken for us as government to eat, feast, because of good news. But he's saying, contrary to what they thought the dam will bring, he can tell me that Premier, this yours has not yet delivered water in our household. What we know is that this area, it's usually a warm area even in winter. But because of this dam, it has become so cold. And this dam, while Wembe might be a malaria area, that area was never a malaria area. But this dam has brought Anopheles mosquito. These are female mosquitoes which are biting his subjects, and they are now suffering from malaria. Then he said to me, there are two things that the dam has brought. It's malaria through mosquitoes and the cold weather. Now, it is against this background that we are not going to compromise. While we understand that water authority is not with the provincial government, we have now directed the Director General to lead a technical team comprising of our district municipal manager, our water authority municipal managers, and Department of Water and Sanitation, and all our water boards to unlock all water-related bottlenecks projects as a matter of extreme urgency. We are taking a bold step in this administration and pronounce, together with MEC of Coxstar, Tatana, Biskop, Rogers Makam, we are embarking on a program called Operation Inomati Friday. Honorable members, batho ba shuba to da madi, ban ba ka ina ba la madi, batho ba bo rena ba nyaka metsi, and this we cannot be overemphasized. So through this bold move, we want to use every Friday to launch a water project across all corners of the province. Government will also, you ask the same when we say the Khere Friday, who is paying for that? Government will also consider the option of encouraging our municipalities to acquire their own boreholes drilling equipment to expedite the acceleration of water provision in our communities. In the same breath, all district municipalities will be encouraged to procure their own water tankers, which will reduce reliance on private service providers. Because some of these things are man-made. And we believe by building in-house capacity, water challenges will be resolved. We are also encouraging our councillors, especially ward councillors, my colleagues, the mayors and the executive mayor, to reside in their ward and their own municipalities where they were elected
so that they can face similar hardship faced by their constituents. Imagine if your premier, after inauguration on the 14th of June, relocate to Sandton or Camps Bay, driving a car with a GP registration, meaning will be contributing to Gauteng revenue collection, but continue to plead poverty with our treasury. Charity begins at home. Let's also see all of you public representatives driving even the cars that are L, Limpopo, pay that disc in your own local municipality, not for any other. Honorable Speaker, we have decided as the Executive Council to convene all our professionals within the construction environment, all our engineers, quantity surveyors who are employed in our government departments, in our municipalities and in all our entities. We want to convene them in one room, and we are not going to leave that room until they give us solutions towards our infrastructure challenges, be it water, be it building, be it roads. We will extend the invitations to all sons and daughters from our province who are all over the country making and contributing positively towards economic growth to join us in that summit. We don't believe that as an engineer, whether civil or a quantity surveyor, you are happy to be residing in Sandton or Hyde Park while your own village that has made you who you are, it's without roads or water. At the end of the day, those of us who understand the African proverb, it takes a child to raise a village. It is time to give back. We are not saying come and work full time. We are not saying come and relocate, but we are, honorable members, we are calling upon you to bring your expertise. We have seen in the Department of Health that the Rural Health Project, it's run by professors from Groote Schuur Hospital, from Steve Biko Academic Hospital. Professor Steve Machidze is the head of department in Free State University of Orthopedics. Even not so long, a weekend ago, he gave in the weekend to come and operate his own people. So we are saying, we don't have money to pay you, but we want your brains and your ideas. And I'm calling upon all of you. And I know as professionals, we get fulfillment when we serve our people better than when we get money. We are moving, Honorable Speaker, we are moving from a premise that we are indeed the descendants of the warriors, kings and queens. We are indeed the descendants of Queen Mujaji. We are indeed the descendants of Ngungunyane, of Inkosi Nyabela, of Kgoshi Kgolo Sekhukhune, of Kgoshi Kgadi Madinoge Kgoloko, of King Chirwabusiko Makhado Ramabulana, and many others who resisted and defied the colonial imposition to defend the sovereignty of our people. Therefore, our bond with the institution of traditional leadership predates this democratic state. This is why in our plans, we will continue to work with the House of Traditional Leaders. Our support to the institution of traditional leadership continues to grow, supporting them in their work with all the resources included but not limited to construction of their offices. We are therefore directing you, Honorable MEC Tatana Baiskop Makam, to continue with what we have started in the 6th administration and provide them with their tools of trade, including their motor vehicles. We shall continue
in this financial year, provide Maaparangwe with these essential tools to make their work easy. We are an 80% rural province, therefore we can never undermine our senior and traditional leadership. Ribana ba kgoshi, ribana ba ndabezitha, ribana ba bothobela. Whether you agree or not, that's a fact. Through various initiatives, we are making a tangible impact on the lives of our citizens and working towards a more inclusive and prosperous society. We are committed to seeing reduced level of poverty, inequality, vulnerability, and social ills by 2025, by making sure that persons with disability access residential facilities, access services in protective workshops, and provide psychosocial support services for behavioral change. Limpopo, Madam Speaker, remains a rural and poor province. While we are making efforts to change this status through our various economic strategies and intervention as outlined above, we are alive to the reality that we still have families who sleep on an empty stomach. Hence, the MEC for Social Development, Honorable Bomme Bofurufero Florence Radzilani, it's directed to prioritize increasing the number of vulnerable households accessing food from the current 4,550 to at least 7,200, which translate to 16,750 people through the department's food security program. At the end of the day, Honorable Mayor Radzilan, the enemy remains hunger and poverty to our people. Honorable Speaker, while we have made significant strides in terms of grade 12 results, looking back in 1996, where we were at a pass rate of 38%, and today we proud ourselves with almost 80%. The challenge that possesses towards sustaining and improving on these upwards trajectories is our failure to invest on early childhood development. We will want to see an improved school readiness of children, as this is a better foundation phase for better results at higher grades and reduction in school dropouts. Honorable members, it is also our responsibility to create a conducive environment for teaching and learning by making sure that the school infrastructure is fit for purpose. We expect the Department of Education, supported by all relevant departments, to provide schools with water infrastructure and proper sanitation infrastructure, so that the MEC for Education must focus on her core business, which is teaching and learning. Additionally, the department is working hard to eradicate pit latrines in our school. All schools currently using pit latrines will be provided with appropriate sanitation facilities within the reasonable and acceptable period of time, bringing to conclusion the said part of pit latrines in our province. We have since directed the MEC for Education, Honorable Mabungu Durudi Ramakanya, to give us a comprehensive report on the remaining schools whose sanitation facilities still to be completed. We can't compromise on pit latrines. We have to eradicate them in their entirety. It is an open secret, Honorable Speaker, that the President of the Republic, His Excellency Cyril Matamela Ramaphosa, has signed the National Health Insurance Bill into law. That must be enforced. Its success will be highly dependent on our ability to re-engineer public health facilities from primary healthcare level to tertiary level. Hence, we are directing MEC for Health, Media Ketseng Mashiro, to work around the clock, making sure our health facility receive the Office of Healthcare Standards Compliance accreditation, as required for contracting with the NHI Fund. We therefore call upon all our municipalities to support the Department of Health by providing services like water, power supply,
occupation certificates, and certificates of compliance where applicable. We are also alive to the fact that the MEC for Health, just like a counterpart in education, has a responsibility to focus on a core mandate, which is provision of healthcare services, not building of clinics, not supplying of water, not power supply. Hence, MEC Sibataulu Rachweni, we need to capacitate your department so that it focuses on its mandate, which is infrastructure. Honorable Speaker, crimes against vulnerable groups with special focus on gender-based violence and femicide are unacceptably high. It is against this background that we call for the collaboration between the South African Police Services, the Department of Transport and Community Safety, Department of Health, and also the Department of Social Development, community policing structures, and all other relevant stakeholders to implement crime prevention campaigns across the province to address the crime that is affecting our communities. Also, Honorable Speaker, we have judges in this House. They will confirm that successful prosecution and conviction rate are two indicators which can lead towards reductions of these violent crimes. Unfortunately, these indicators are dependent on the quality of work that will be done by the investigating officer, the quality of work that must be done by the attending forensic clinician, be it a doctor or a nurse, by the counselor or the psychologists or social workers who are supposed to prepare our victims and all our witnesses, by the prosecutor himself or herself to start taking these cases very serious and present facts to the presiding judge and magistrate. Unfortunately, we always blame the judges for the outcome, forgetting that we have not put our system strong. Perpetrators can afford senior counsel and advocate. What is said is that our victims who are from the poor working class are dependent on state prosecutors, who some of them are not taking their jobs serious. Hence, we are directing our MECs for transport and community safety, social development and health, working with the Provincial Commissioner of Police, the NPA, Justice Department, to convene a consultative forum, which will also be addressed by the judges, in order to deal with these systemic challenges, so that we can have tightened case. Every rapist, everyone who murder a woman must go to jail for life. And it's possible. We have done it before. Honorable Speaker, Limpopo Province, because the reality is that if I report you as my rapist, 2 days later you're loitering around the street, the third. So we need to take this matter seriously. Honorable Speaker, Limpopo is one of the most diverse provinces of South Africa, with a population consisting of 7 different ethnic groupings. We come a long way as a province that was formed from 3 main ethnically based homelands. Therefore, it is important and critical for the 7th administration to promote social cohesion and find innovative ways through implementation of arts, culture, and heritage programs. Unite diverse cultures in our province, who have directed sports, arts, and culture, who has also started hitting the ground running. Honorable Jerry Maseko lead the department in implementation of multilingualism. And cultural exchange programs in the current medium-term expenditure framework. If you are a member of this House and you can't speak any of these languages, there is a serious problem. How do you lead them when you can't communicate with them? Hence exist, honorable members, that sports and physical activities can benefit education immensely, and that sports present the child at school in a manner that is unsurpassed by any other activity.
It remains our wish that our school sports program should be supported for them to produce more global stars, like in the mold of our Seshego-born Khutatso Montjane, who in June 2024 became the first black South African woman to win at Wimbledon when she won the wheelchair women's double. Khutatso Montjane is not a child of a tennis player, or did she go to a Model C school? She went to Helen France Special School, but here she is flying our flag high. She would have joined us today. Unfortunately, she just lost her mother. May her lost soul rest in peace. And let's be with her in prayers, because she needs that energy. Tune, we are asking you to tune so that you can watch her, Khutatso, from the 28th of August to the 8th of September, when she will be flying again Limpopo flag in full mast during the Paralympic Games at France. Khutatso is not alone who will be representing us. In this August house, my special guest is Cheryl James from Wembe, an athlete who will also be flying woman. Khalanga Pet Matebula, Eka Africa, Wambulabula. Yeah, says correct. Ashwanga Vati Report. When the government is one of the because so one. My dog was 50 rand, Shava Shinko, Shamala from the Genesis one. Was one of solution to it. There's a Ragona, it is a 15 days, we are 1.5. In that corner, December, Sunday, 15th December, EAI Sunday, to one of the statement, it is 1.5 from the one up to the 50. Most also that. And the 15 that if you get up on a pool, the family in a madam. Ani mara ani ngakho kufamba kuludzi kwalani ka light lokumfambile. Ah light. Aga light so na jiza today. Puga itre light abitu ma fa iso le ta job. It's not the way so na bot. Ikona kutakorekela wena. Africa wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM. Makombandlela. And it is time for Limpopo Tourism Agency to leverage on this aspect and collaborate with SANParks and change this mentality that it is in Mpumalanga. The problem is that we are not developing our side. That is why people think it's in Mpumalanga. The Lord change it. Tourism Limpopo. You must change. You must change this mentality. In addition, we also have 2 heritage sites that have been declared by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. The Mapunguve and Makapan Valley heritage sites continue to be this province's shining icon that must be used as formidable selling points to the global community. To this end, plans are afoot to have also the Hoedspruit Airport to be granted an international license because of the increasing numbers of overseas tourists who visit the Kruger to Canyon biosphere. There is evidence that domestic tourism is gaining momentum in our province, especially during ordinary and long weekends. We should take advantage of this phenomena and build rural economy and tourism through the likes of B&B in our villages. We must create accommodation for you. A reliable transportation network will also go a long way in unlocking tourism potential at local, provincial and national level. Therefore, we cannot overemphasize the fact that the people of Limpopo
are waiting with eagerness and anticipation for the much-vaunted high-speed train that will shorten the traveling time between Gauteng and Limpopo. Upon completion, the high-speed train will not only benefit the tourism industry, but of critical importance. It's likely to decrease traffic volumes on the N1 stretch by half, which is currently, honorable members, responsible for high road traffic accidents and fatalities. Every weekend, we are signing death certificates of the young men and women who are still economically active because of utilizing N1. Honorable Speaker, as I conclude, let us remember that ethical behavior is the cornerstone of good governance. As we embark on the 7th administration, we must commit ourselves to principles of integrity, transparency, and accountability. A key aspect of this commitment is our unwavering stance against corruption and maladministration. We will implement robust anti-corruption strategies, ensuring that our actions are guided by the highest ethical standards. Together, we can build a Limpopo where corruption has no place, where public resources are protected, and where our people receive the services they deserve. We will advocate for good governance because it leads to attracting more investors, because they would want to do business with where accountability is the order of the day. Let us lead by example, fostering a culture of trust and respect, and demonstrating our dedication to serving our community with honor. By doing so, we will inspire confidence in our leadership and pave the way for a brighter future. Honorable Speaker, critically, it is one thing to have this grand plan, but forget the most important aspect of why we are all here. The reason we exist as leaders, it's yet again found in these three critical questions that on a daily basis we must ask ourselves. The first question being, what do our people want? And I still repeat, our people. Because for me, when you call them our people, it means you feel their pain. The second question must be, what do we want for our people? And the third question would be, what are we going to leave behind our children, our grandchildren, and our great-grandchildren? In answering these questions, please consider one of my favorite quotes of Amilcar Cabral, open quote, "Struggle is a daily action against ourselves and against the enemy." In this contest, the enemy remains hunger, the enemy remains unemployment, the enemies remain poverty, and the enemy remains inequality. Honorable Speaker, allow me to extend my appreciation to my organization, the ruling party in this province, which was given the decisive majority of over 73% by the people of Limpopo, the African National Congress. For having entrusted me with the responsibility to take this great province forward, especially that they are not in any government of whatever kind of unit. So when they trust me with that, it is a greatest honor, and we dare not fail our people. I also wish to thank all my predecessors, starting with Advocate Ngwakura Mahlodi, followed by Ambassador Sello Molotro, and then Deputy Minister Kassel Matale, and of course, Mahlachi Ahlabiro Amraswi, my immediate former boss, Deputy Minister Honorable Stanley Kupu Mathabata, for laying the foundation down in advancing the development of our province. One will focus on building on the foundation that they've laid, with emphasis on implementation of all progressive policies that have been developed over the years. To my family, especially my partner, who is my mother, there's no one
There is no one deserving this limelight than her. That is a fact. Even my children cannot come closer to her. So nobody, even my man understands he can't come closer to her. My entire family, I know you are here in your numbers. Thank you very much for your support and your understanding. I will not be able to survive without your support. To the Director General, heads of departments, and all men and women in the provincial government, let me thank you in advance, because I know after today you have received the marching orders and you are going to hit the call and dare not fail the people of our province. So thank you for not failing the people of this province. To my 10 members of Executive Council, the people of Limpopo have spoken. We dare not fail them. As I invite all of you, just like our BET award winner, Makhadzi Muimbi, when she said, Karierothe Limpopo, Ziabuya Limpopo, come to Limpopo, you won't regret dilo di chenchito. Shilo swichinchil, zituzo shanluk. I thank you. Inkarhi wa special eka Spar. Tsutsumela eka Spar xa wena xa le kusuhi u tikumela special leswi landzelaka. Tikumela Coca-Cola regular ya 1.5 loko u xava timbirhi hi Spar Reward card ya wena hi nxavo wa le hansi wa 38 rand. Na Spar IQF mix portion ya 5 kg hi reward card ya wena hi nxavo wa 179 ntsena. Special swi kona mavhengeleni ya ka Spar lawa hlawulekeke eMpumalanga na le Limpopo kusukela hi ti 22 July ku fika hi ti 6 August 2024 loko xitoko swa ha ri kona. Afbob se ya avelana hi nkoka wo hlawuleka na swilo swa Afbob ku tlula emasungulweni. Hi mi tivisa hi Afbob member rewards, swilo swa Afbob leswi fikelelaka swilaveko se swo tiphina hi mimbuyelo leyi engeletekeke. U nga hundziwi hi nkarhi wo kuma mimbuyelo. Nghena eka website ya Afbob u kuma vuxokoxoko kumbe u tsarisa eka Afbob self-service portal eka selfservice.afbob.co.za u hlawula ku nghenelela kumbe u endzela rhavi ra Afbob ra le kusuhi u ya kuma mpfuneto. Vana wun'we wa 10 wa timiliyonere hi Spar. Xava xin'we xa switirhisiwa leswi nga nghenela kutani u swipe rewards card ra wena ku va na nkateko wo wina. Mphikizano wu hela hi ti 6 October. Kuma 2 liters Spar kumbe Sunfall sunflower oil hi 59.99 ntsena. Hlayisa 20 rand ti rewards kumbe ti Pampers Active Baby Jumbo Pack nappies kumbe nappy pants kumbe Premium Care Value Pack hi 239.99 ntsena. Mintsengo yi kumeka kusukela ti 23 July ku ya fika ti 6 August. Kuna swipimelo. Nabusiku exikarhi ka vhiki eka S3 hi vulavula hi ku wina no tlurisa eka Wheel of Fortune ro sungula eAfrika-Dzonga. Wheel of Fortune yi le ka S3 Musumbhunuku ku fika Ravuntlhanu hi hafu bile ya rankombo na madyambu laha rorisang a tiyisisaka leswaku maAfrika-Dzonga ya titlhontlha miehleketo hi ti-word puzzles. Khangela loko vaphikizani va ri karhi va rhendzelekisa vhilo leswaku va ta kuma nkarhi wo wina 100,000 rand kumbe movha wa nkoka wo tlula 500,000 rand. Na wena u nga va xiphemu xa nongonoko i ku wina no tlurisa. Ku va xiphemu xa nongonoko nghena eka wheeloffortunesa.tv ivi u pfumela leswaku vhilo ro ku tekela xiboho. Humesa vutshila bya wena hi Wordsmith na Wheel of Fortune SA eka S3. Open up. Ku ya hi ndzavisiso lowu tiyimeleke wa switirhisiwa swa yena swa dzana swa le henhla a ku na supamakete yo chipa ku tlula Usave. Leswi swi vula mbukuto leyikulu eka swimokowa swa n'wina leswi mi swi rhandzaka ngopfu swa nkoka swa siku na siku na swo tala. Kuma 1 kg ya thabu ya Blossom medium fat spread hi 28.99 na 250 gram ya Nescafe Coffee instant coffee hi 54.99 ntsena. Atlisa u ya eka Usave leyi nga ekusuhi na wena naswona u nga kayeli eka mbukuto loyi hlamarisa na swo tala. Yi kumeka ku fikela hi 11 August tsena eka Usave. Hey Chomi, phela ungekhulu. FNB Easy Pay ya mina a hi yona yo fikelela swinene eMzansi ntsena. Kambe se ndzi hakela na loko ndzi ri na mali eka akhawunti ya mina naswona yi kuma ntswalo siku na siku wena. Hinkwaswo leswi hi 6.50 ntsena hi n'hweti. Swinene. Xana bangi yona yi pfuna tani?
hayi waripiro eka mina walowo hi wona muxaka wa mpfuneto lowu cincaka hinkwaswo ahiye hi ya pfula FNB Easy Pay account erhavini ra FNB na le ndhawini ya ka n'wina. Hi ku ya hi Solidarity Bank Charges Report ya 2024, FNB i xiyenge xa First Rand Bank Limited. I vaphakeri va vukorhokeri na valombisi va timali lava nge le nawini. Ku na swipimelo. Hlalela mphikizano lowukulukumba wa matsambu kusuka la Afrika-Dzonga na le misaveni hinkwayo eka mitlangu ya ti-Olimpiki ta le Paris 2024. Kusuka eka swigingi na mahika ya mphikizano ku ya erivaleni ra gymnastics. Mphikizano wun'wana na wun'wana wa tshembisa ku tirha kahle no vuyisa mbuyelo wo khomeka. U nga kayeli vulala bya mphikizano, nhlohlotelo na nkhinkhi wo tshova tirhekhodo kwala ka tichanele ta TV ta SABC na swiyanimoya swa SABC. Kasi hi yisa emahlweni ka SABC Plus kumbe online ya sabcsport.com #The Global Battle of Great Athletes. Mitlangu ya ti-Olimpiki ta le Paris 2024 yi tisiwa ka wena hi SABC Sport. Mitshovelo yi kumeka xitolo xa le Gauteng, Mpumalanga na le Limpopo ntsena. Hi leswi swi masingita cawu ka va hi khomile swona eka siku ra namuntlha, hi ta tlhela hi hlangana na vona mundzuku. Seke u nga kayeli mitshovelo yo hlamarisa, switsundzuxo na maanakanyo leyi va hi khomelaka yona. Shoppers Guide yi tisiwa ka n'wina hi Shoprite. Mixavo le hansi leyi u nga yi tshembaka hi masiku. Ghiza ya wena a yi ta va yi ri na mati yo hisa loko vanhu van'wana a va nga tikiseli transformer hi connection yo ka yi nga riki enawini. U letile nakambe hikuva tiroboto a ti nga tirhi. Van'wana va one nhundzu a va lava khoporo. Vaaki hinkwavo a va na gezi kasi van'wana va hlanganisa timitara ta vona hi mali leyintsongo. Sweswi transformer yi bulukile hikokwalaho ka ku tikeriwa. U nga pfumeleli ku hlanganisiwa ka gezi loko ku nga ri enawini hi swigevenga ku karhata na vaaki va wena. Vika swigevenga eka Eskom eka 0800 11 2722 kumbe SAPS. Hlayisa transformer ya wena, ponisa vutomi. Ntlangu wo saseka wa Afrika-Dzonga wu vuyile. Hambiswiritano vakhomi va xidlodlo eZimnyama Nkani va la ku ngeta nakambe. Kambe va fanele va hundza eka masocha ya government. Hambiswiritano Matsatsantsa a Pitori va na nkungu ro kongoma eka ti-semifinal. Lowu i ntlangu wa ti-quarter final ta MTN 8. Wafa! Orlando Pirates na SuperSport United hi mugqivela lowu wa ti-3 ta Mhawuri hi awara ya 7 madyambu 3 eka SABC 1 na le ka Munghana Lana FM. Kasi wa kumeka eka SABC Plus na le ka sabcsport.com. #We love it here. U tisiwa ka wena hi SABC Sport. For the love of the game. Tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Nongonoko hlawuleka wa tiko a xi etlele ka Munghana Lonene FM kumbe ndlela SABC loko hi nge se ya emavhengeleni u twe hi laha premier wa xifundzankulu xa Limpopo manana Phophi Ramathuba kumbe dokodela Phophi Ramathuba a va karhi va pfula huvo yo endla milawu ya xifundzankulu xa Limpopo laha va nga andlala hi makungu lawa mfumo lowu wa ringu ra vunkombo wu nga na wona ku ya eka vaaki va xifundzankulu xa Limpopo. Kasi le ku sunguleni ka vona va rhange va tekela enhlokweni xiave lexi xi nga va kona na ku va xi endliwa hi vaxisati lava va nga va kona hi nkarhi luwa wa ku va ku lwisaniwa na mfumo wa xihlawuhlawu. Kasi va nga kombisa leswaku leswi swi na nkoka swinene na loko karhi ku tekeriwa n'hweti leyi nga ka yona ku nga n'hweti ya vaxisati. Kasi va tlhele va loko va karhi va sungula leyi va khumba timhaka ta swicelwa. Ka swin'wana swa leswi va nga vulavula hi swona va khumbe timhaka ta swicelwa leswaku swicelwa swi na nkoka swinene laha xifundzankulu naswona xifundzankulu xa Limpopo ka ha ri xifundzankulu lexi rhangaka emahlweni swinene loko swi ta eka timhaka ta migodi laha va kombisaka leswaku 72 wa tiphesente ta kombisa leswaku xifundzankulu xa Limpopo xi na xiave loko swi ta eka timhaka teto ta swicelwa. Kasi loko va karhi va fambisa kombisa leswaku migodi yi fanele ku va yi pfuna eka ku va yi endla leswaku vaaki va kuma mintirho laha xifundzankulu naswona swi na nkoka ku va loko ku karhi ku ceriwa emugodini swicelwa leswi swaka swi ya tirha eka na xifundzankulu xa Limpopo xi va na xiave na ku va ku nga rhumeriwi swicelwa hinkwaswo ku ya eka matiko mambe. Kasi va khumbini na swicelwa leswi laha xifundzankulu leswi khumbaka timhaka ta platinum va ku vulavula hi nickel va vulavurini hi lithium hi swin'wana swa leswi va nga swi khumba. Kambe loko
loko va karhi va famba va ye va languta na ku va xifundzankulu xa Limpopo xi kota ku va xi va na vuswikoti bya vuhumelerisi loko swi ta eka swakudya. Va kombisa leswaku ku ri na timhaka to fana na ma-avocado lawa xifundzankulu xi kota ku va xi ya humelerisa swinene, lawa mabindzu yo tala hambi ku ri matiko mambe ya swi kotaka ku va ya matirhisa na ku va swi cinciwa avocado tanihi xakudya xi swi kota ku va xi xavisiwa hambi ku va xi cinciwa xi kota ku endla swin'wana swa switolwa. Kasi va tlhela va kombisa leswaku leswi na nkoka swinene hikuva sweswo swa tikombisa leswaku 9.6 wa tiphesente ta kombisa leswaku xifundzankulu xa Limpopo hi lexi xi kotaka ku va xi humelerisa swakudya. Va kombisa sweswo hikuva swi karhi swi va nge swi ta swi huma eka nkulukumba tatana Risenga Maluleke lava va nga statistician general, lava va nga kombiseka xiviko xa lexi xi languta eka makaya xa lembe leri nga hundza leswaku hakunene xifundzankulu xa Limpopo xa swi kota ku va xi humelerisa. Kasi eka sweswo va tlhela va tekela wa xisati enhlokweni ku nga manana Wendy Mushaka loyi a humaka eka muganga wa le Mleti, laha va kombisaka leswaku wansati loyi i muendzi eka siku ra namuntlha, u tshame na vaendzi van'wana laha Jack Borders, naswona wa swi kotini ku va a kota ku va a rima a kota ku hanyisa muti wa yena, leswi swi nga nkoka swinene. Va kombisa leswaku xifundzankulu xa Limpopo xi na yona misava leyi fanele ku va yi nyikiwa vaaki ku va va kota ku va va rima eka yona. Loko va karhi va famba, lexi ni nga xi lemuka loko premier va karhi va xi vulavula i ku va MEC un'wana na un'wana loyi a nga kona eka huvo ya vona a nyikiwe ntirho wa ku u fanele ku va a tirhela vaaki. Va sungurile le ka manana Nakedi Keka na Sibanda lava va nga languta eka timhaka ta vurimi. Va kombisa leswaku manana loyi va fanele va rhangisa emahlweni timhaka ta ku va va korhokela miganga leyi nga ematikoxikaya, ku va vanhu lava va kotaka ku rima va nyikiwa nseketelo lowu faneleke, va nyikiwa timali leti ti faneleke, va fanele ku va nyikiwa hambi ku ri vuleteri lebyi faneleke ku va kota ku va humelerisa swakudya na ku va xiphemu loko swi ta eka mabindzu lawa yantsongo. Kasi loko va karhi va vulavula premier va yevise mahlweni va languta eka tiprojeke to hambanahambana leti nga kona leti nga kona eka timhaka ta vurimi, laha va nga vulavula hi project yo tanihi Majeje Citrus, va vulavula hi timhaka ta Makhadime Citrus, va vulavula hi timhaka ta Kopano Citrus leti ti nga tiprojeke leti swi kotaka ku va ku rimiwa eka tona. Kasi va khumbile na timhaka ta Lesvidiyela Citrus project leyi na yona yi swi kotaka ku va yi humelerisa loko swi ta eka timhaka ta malamula. Kasi loko va karhi va famba va khumbana timhaka tin'wana ta mintirho, va kombisa leswaku loko ku langutiwa eka ti-industry xifundzankulu xa Limpopo xi fanele ku va xi tekela enhlokweni ku va xi kota ku va xi tirha swinene loko swi ta eka timhaka ta tifeme leswaku vaaki va kota ku va kuma mintirho. Va kombisile leswaku va languta swinene eka ku va ta kota ku tumbuluxa mintirho ya 22 wa magidi, 22,000 wa mintirho loko ku langutiwe eka tindhawu leti ta ku hlawuleka yo tanihi Musina Makhado Special Economic Zone, leti va nga tekela enhlokweni leswaku hambileswi ku nga khale ndhawu yo fana leswi nga na 10 ra malembe yi ri kona, lexi va nga xi lemuka i ku a yi tirhangi hi laha a yi fanele ku va yi tirhe hi kona. Ku na mintlhontlho leyi nga va kona, mintirho leyi nga tshembisiwa vaaki ku yi fanele yi yisiwa eka vona swi tsandzini, kambe va ta va karhi va swi languta tanihi mfumo leswaku sweswo swi fanele ku va swi cinca. Va nyika ntirho wolowo ku ya eka MEC wa nhluvukiso wa ikhonomi, timhaka ta mbangu hambi ku ri tourism, ku nga Boldwin Chitekere Matibe, laha va nga kombisa leswaku va fanele ku va tekela swinene enhlokweni timhaka leti na ku va vona leswaku tiprojeke leyiwa yo fana na leyiwa ya Musina Makhado Special Economic Zone yi va yi karhi yi tirha. Leswi swi nga tshembisiwa eka 10 ra malembe lawa ya nga hundza swi va swi karhi swi humelela eka ntsevu wa tin'hweti. Va nge va la ku vona kungu rero ri karhi ri humelela, naswona leswi swi va tlhela va tshikelela leswaku ni swi vula ni karhi ni swi tshikelela ku ya eka n'wina MEC leswaku leswi ni la ku vona swi karhi swi cinca. Kasi va vulavula hi timhaka ta vuvekisi leswaku loko ku ta eka timhaka letiwani ku na 9 eka 22 wa vaveki
nga tiyisisa leswaku hakunene va ta va tirha eka ti-economic special zones leti va ti khumbeke, kasi ya Fitagom towards industrial park hambi ku ri leyi ya kona leyi kona leyi Fitagom yi le ku tirheni kahle loko va karhi va pimanisa na leyi ya le Musi na Makhado, kasi va kombisa leswaku eka ndhawu leya yi swi koteni ku va yi tumbuluxa mintirho ku ya eka vaaki lava 6,000 eka ntlhanu wa malembe ya ku va yi sungule ku va yi tirha, naswona va ha langutela leswaku eka malembe ya 10 lawa ya taka va ta swi kota ku va ya humelerisa na ku va yi nyika vaaki mintirho ya 20,000. Hi swin'wana leswi Premier va nga va swi khumba loko va karhi va vulavula, kasi loko va karhi va famba va ye va khumba na timhaka ta mabindzu lawa yatsongo laha xifundzeninkulu, laha va nga kombisa leswaku malokixi ya fanele ya nyikiwa nhluvuko na ku tlhela ku fanele ku tlhela ku va ku tiwa na kungu leri nga languta eka ikhonomi ya le matikoxikaya, laha na vanhu lava nga ta va karhi va nyika va karhi va tirha eka timhaka teto va fanele ku va va nyikiwa nseketelo lowu wu faneleke. Va ri mfumo wa xifundzeninkulu xa Limpopo wu tinyike 30 wa tiphesente ta ku va wu humesa mali ya wona ku va wu hluvukisa tindhawu ta le makaya na mabindzu lawa yatsongo. Kasi swin'wana leswi va nga swi tshikelela eka timhaka ta mabindzu lawa yatsongo i ku vanhu lava nga ta nyika vukorhokeri va fanele va hakeriwile eka 30 wa masiku. Hi swin'wana swa leswi va nga va swi khumba Premier, kasi loko va karhi va famba swin'wana swa leswi va nga swi vulavula i timhaka leta le Tshwane University of Technology le Giyani, laha va nga kombisa leswaku va vila na nhlengeletano na Professor Tinyiko Maleke lava nga Vice Chancellor ya University xikan'we principal eka university liya, laha va nga twanana leswaku ku fanele makungu lawa ya ku va university liya ku va na rhavi ya Tshwane University of Technology swi fanele ku va swi humelela. A va ha lava ku vona vaaki lava kumbe vadyondzi lava va pasaka grade 12 va ya eka tindhawu ta le kule, kambe va lava ku va vona va karhi va ya eka university liya. Kasi va kombisa leswaku xin'wana lexi va vilerisaka i ku eka university liya kumbe le Giyani College leyi fanele ku va yi cinciwa yi va rhavi ra University ya Technology ya Tshwane, i ku na vanhu lava va nga nghena va nga ku tirheni na ku va kha va tshama eka muako lowu nga wa mfumo, laha va nga lerisa leswaku munhu un'wana na un'wana loyi a nga tikuma a teke matimba kumbe a karhi a tshama eka muako ya mfumo va fanele ku va huma va famba va tlhela va kombisa leswaku loko swo tsandza sweswo ku na operation leyi va nga ta yi sungula. I pfhumba leri venge i operation vuyisa thundu ya mvuxo, laha swi vulaka leswaku vuyisa nhundzu ya mfumo ku ri un'wana na un'wana loyi a tikumaka a karhi a teka matimba na ku va a teka nhundzu leyi nga ya mfumo. Commissioner wa maphorisa Manana Thembe Khatebe va ta va tirhana na munhu un'wana na un'wana loyi a endlaka sweswo. Loko va karhi va yisa emahlweni Premier leswi va nga swi khumba va kombisa leswaku i timhaka ta ti-project va khumbe timhaka ta ti-project ta ku hambanahambana, timhaka ta dyondzo leti khumbaka tidyondzo ta TVET ta le Sekhukhune, ku ri vantshwa va fanele ku va leteriwa kusuka eka tikholeji teto leti ti nga ta pfuna eka ku va vanhu va kuma mintirho. Va tekele enhlokweni swiyenge swo fanele swo tanihi SETA na swa Mersita leswi kotaka ku va swi nyika vantshwa mintirho, laha va nga kombisa ku mali ya ntsengo wa 130 wa mamiliyoni wa tirhandi leyi a yi vekiwile eka xiyenge xo tanihi xa Manufacturing, Engineering and Related Sector Education Training Authority xi kotile ku va xi nyika mintirho eka ku ya eka 500 wa vadyondzi eka kotara ya vunharhu. Loko va karhi va famba MEC ku ya eka va MEC van'wana kumbe Premier va karhi va vulavula na va MEC van'wana va khumbe na project leya yi nga sungula leya ya Digere Wednesdays leyi khumbaka timhaka ta magondzo, laha va nga kombisa leswaku yi le ku tirheni, va vona yi karhi yi tirha, naswona tanihi mfumo va ta ya va nyika na le ka timasipala hi ku hambanahambana va ta va nyikiwa tilori letiya ta xitshopani leti nga ta va ti karhi ti tirha. A va lavi ku vona switarata swi karhi swi khurheriwa loko ku fanele ku va ku ri na minkosi, kambe va lava swi tshama swi basini. Ka tin'wana ta ti-project leti va nga ti khumba Premier va khumbe na project leyi nga ta sungula ya operation kumbe leya Hinwa Mati Friday
leyi nga ta va yi rhangeriwile hi MEC Bioscope Makamu, leyi hi tindhawu loko ri ku ra Vuntlhanu va ta va ku ri na tiproject ta ku hambanahambana eka xifundzankulu leti nga ta va ti karhi ti kongome eka ku va ku karhi ku yisiwa mati eka vaaki. Swin'wana swa leswi va nga swi khumba Premier va lavurile na hi timhaka ta vugevenga leswaku xiyimo xa vugevenga xifundzankulu xa vavilerisa hikuva ku na vana na vaxisati lava va yaku va karhi va dlayiwa va karhi va tshikeleriwa hambiloko ku ri va karhi va tlhakisiwa va kombisa leswaku tanihi mfumo va ta va ya tirha na timhaka loko swi ta eka timhaka ta vugevenga va ta va ya lwisana na vugevenga hi ndlela yeleyo. Kasi swin'wana leswi va nga swi khumba Premier na timhaka ta dyondzo va tikhumbile leswaku va Premier kumbe va MEC va dyondzo na MEC wa rihanyo a va fanelanga ku va lunghisa swiphiqo swa leswaku miako a yi tshamisekangi. Va fanele va languta eka ntirho lowu va nga langutana na wona wu nga ku loko ku ri ku MEC wa dyondzo va fanele va vona leswaku dyondzo i timhaka ta ku va ku dyondzisaniwa na ku va ku dyondziwa, ku nga ri ku xikola a xi tshamisekangi, ku nga ri ku muako wa xikola a hi wona. Va lavurile leswaku va lava xiviko lexi nga ta languta eka ku eswikolo swini leswi ha riki na swihambukelo swa goji sweswo swi fanele swi va swi herini. Loko langutiwa eka ndzindzakhombo lowuya wa rihanyo wa tiko National Health Insurance va kombisile leswaku MEC eka ndzawulo leyi va fanele na vona va endla xiviko lexi nga ta languta eka ku swibedhlele swa xifundzankulu swi langute kumbe swi lulamile ku fika kwini ku va swi kota ku va swi tirha eka National Health Insurance. Kasi timhaka tin'wana leti va nga ti khumba i timhaka ta xitimela lexi lexi nga tivisiwa na loko Premier wa xifundzankulu xa Gauteng Tatana Panyaza Lesufi va nga vulavula hi xona lexa high speed train lexi va nga kombisa leswaku xitimela lexi ta xa pfuna na ku va xi hunguta ntlakuko wa swifambo lowu va ka wu ri kona eka gondzo ra N1 leri va lavaka leswaku tinghozi leti tshamaka ti humelela ti fanele ku va ti hunguteka hikuva ku karhi ku tiwa na mapfhumba yan'wana lawa ya nga ta pfuna ku va ku herisiwa timhangu teto leswi khumbaka na xitimela xexo. Kasi va tekelanile enhlokweni Sesi Kgatacho Monjane loyi a nga va a humelela ku nga va n'wansati wo sungula wa laha Afrika-Dzonga loyi a nga ya eWimbledon loyi a nga fika a hlula a karhi a famba hi wheelchair eka mphikizano wa wheelchair women's doubles va n'wi khensisile. Kasi ku tlhela ku va na wa xisati Cheryl James wa kusuka eVembe loyi na yena a nga ta ya a nga ta va a ri ka ti-Para-Olympics hi siku ra ti 28 August ku ya ka ti 8 September ro lembe leriwana loyi a nga ta va a karhi a hahisa mujeko wa xifundzankulu xa Limpopo a wu hahisela ehenhla swinene. Kasi loko va karhi va gimeta Premier va kombele mfumo lowu leswaku timhaka ta xindzhuti ti fanele ku va ti vuya, timhaka ta ku tirhiwa swi karhi swi voniwa hi munhu un'wana na un'wana swi fanele ku va swi ri swa nkoka, timhaka ta ku byarha vutihlamuleri swi fanele swi va swi ri swa nkoka leswaku fanele ku va ku tirheriwa vaaki va xifundzankulu xa Limpopo ku humelerisa lexi vona na ku navela ka vaaki va xifundzankulu lexi. Loko va karhi va gimeta ku heteleleni va te murhangeri un'wana na un'wana fanele a tivutisa swivutiso swinharhu leswaku i ncini lexi vaaki va xi lavaka, i ncini lexi fanele ku va xi endleriwa vaaki, naswona i ncini lexi loko munhu a ri murhangeri a fanele ku va a xi siya, i ndzhaka ya njhani leyi munhu a fanele ku va a yi siya, a siyela vana va yena, a siyela vatukulu va yena, a siyela hambi ku ri switukuluntuva swa yena. Va kombisile leswaku nyimpi i timhaka ta ndlala, i timhaka ta vusweti, i timhaka ta ku va vanhu va pfumala mintirho na mpfumaleko wa ndzingano ku nga ri na swin'wana. Hi leswi Premier Phophi Ramathuba va nga va vulavula hi swona eka siku ra namuntlha. A ku ri nongonoko wo hlawuleka wa tiko a xietlelelo a hi kutisela wona kusuka eJack Bottas. Hi ta va hi karhi hi khensa swinene eka vahumelerisi eka siku ra namuntlha. A ku ri na Amukelo Ngoveni na Mhluri Chabalala, kasi emoyeni a va hlayile, a ku ri na Bongani Baloyi, ku ri na Fumani Makaringa, ku ri na Thandi Phoshoko. Muhumelerisi nkulu a ku ri Tsundzukani Nkuna. Vito ra mina ndzi Tinyiko Maringa, hi ta hlangana eka nkarhi lowu taka Bothpat ku nga ri khale va ta yisela nongonoko emahlweni. Khensa swinene vuyingiseri kusuka eka tindhawu ta ku hambanahambana. Hi ta hlangana eka nkarhi lowu taka nongonoko tiko a xietlele wu ta va wu ri kona exikarhi ka awara ntsena ku fika awara ya 7 madyambu lawa. Swo tala na min'wangulo kusuka eka timhaka leti hi vulavula hi tona u ta va u karhi u haxeriwa na ku va u swi twa kusuka kwaleni. Khensa swinene.
xhwalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula. Ya se xikweleti xexo a xi vangangi hi vatirhi Dr. vangi government se va nga va panichi because sweswiwani ma ta ku ri 50 rand yo xava xinkwa yo xava malofu mambirhi ntsena sweswiwani ma swi vona swilo swi durheni gezi ra kona i tirhisa 15 days ri vuya ri 1.5 i nga ri kona hi December i fambi hi ti 15 ta December i ye kaya i fambi hi ti 1 loko nga statement lexi i tirhise 1.5 from the 1 up to ti 15 ma swo swi njhani ende ti 15 ta ti pfuki tsapa nampundza famba ni na madamu ani nga ko ve ku famba ku dzwi kwalani ka layita loko mi fambile. Ya layiti aka layiti sweswi na jiza pfuka hi 3 layita vituma hi 5 loko hi heta famba swi le ku tirheni swilo leswiwani Bolt. Hi kona ku ta korekela wena. Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM makombandlela. 5.6 FM. Munghana Lonene FM makombandlela. Mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Rhulani Mzamani. ndzi nga ku lawa hi mahungu ya awara ya n'we eka Munghana Lonene FM makombandlela SABC vayingiseri inhlekani. Hungu leri nga rhanga awara leri vula leswaku Premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dokodela Phophi Ramathuba u kombisile ku vilela mayelana leswi swi vulaka leswaku a ku endliwanga matshalatshala yo ringanela ku hluvukisa varimi lavatsongo ku va varimi lavakulu eka malembe 30 lawa ya nga hundza. A handla mbulavulo eka ntshamo wo sungula wa huvo ya vunkombo yo endla milawu ya xifundzankulu xa Limpopo laha Polokwane. Ramathuba u vula leswaku varimi lavatsongo va lava ku seketeriwa. Despite not owning any tracts of land, have proven beyond reasonable doubt that they are subsistence farmers in their own right. They are able to feed themselves, they are able to feed their families, and making it easy to tackle the cost of living as reliance on market products from retail stores is lessened. Unfortunately, over the past 30 years, we have not done much to change their status and support them to become commercial farmers. Eka mahungu yan'wana ku dlawile vaehleketeleriwa vanharhu eMulazi ya Durban ku landzela mhangu yo baliselana na maphorisa. Muvulavuleri wa maphorisa exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal Robert Nechiunda u vula leswaku phorisa ri barisiwile no vaviseka eka mhangu leyi vaehleketeleriwa va tlhakisile movha ya wansati endhawini liya. Phorisa ri le ka xiyimo xa kahle. Nechiunda vula leswaku vaehleketeleriwa va kumekile na swibalesa swinharhu na movha lowu nga tlhakisiwa. A police officer is in a stable condition after he was shot at by suspects during a shootout, which left 3 suspected hijackers fatally wounded at T-section in Umlazi earlier today. The suspects had just hijacked a woman of a vehicle at R-section in Umlazi, and police responded swiftly. The suspects opened fire towards the police, and in self-defense, a shootout ensued. 3 suspects were shot and fatally wounded in the shootout. A police officer was shot in the arm and is in a stable condition. The suspects were found in possession of 3 firearms as well as the hijacked vehicle. The hijacked victim was not harmed. Khampani ya gezi City Power eJoni yi simekile pfhumba ro susetela tintambu ta gezi ro ka ri nga ri nawini eAlexander en'walungu wa dorobankulu. Vatirhi va khampani va sungurile gondzweni ra London ku nga ndhawu leyi nga xiphiqo eka khampani. Pfhumba ri tlhela ri ri xiphemu xa kungu ra City Power ro hunguta ntshikelelo wa gezi leswi nga ta pfuna ku hunguta matirhisiwelo wa rona. Phel Maguvani wa vika. With pliers in hand, the City Power officials are cutting off wires, all connected illegally in the area. Some of the wires run from the street lights right across the busy London Road to connect to those in the nearby informal settlement. The cut-offs are under the watchful eye of law enforcement agents, as City Power officials are often threatened by residents when they embark on operations to disconnect those that use the networks unlawfully. Phil Makubane, SABC News, Alexandra.
ku yisa emahlweni mahungu ya awara ya n'we vandla ra ANC ri tibohile ku tiyisisa leswaku vavhoti va vona leswaku ku va na ku humelela eka mfumo wa vun'we bya tiko eka malembe ya 5 lawa ya landzelaka, leswaku leswi ku ta va ku ri mhaka ya ntirho wa vandla tanihi murhangeri wa xiyenge. Mavandla ya 9 ku katsa na ra ANC ya xiphemu xa mfumo wa vun'we bya tiko endzhaku ka loko vandla ra ANC ri tsandzekile ku hlengeleta tivhoti to ringanela ku fuma roxe eka minhlawulo ya n'hweti ya Mudyaxihi. Muvulavuleri wa ANC Zuko Godlimpi u vulavurile na xiyenge xa mahungu xa SABC etlhelo eka nhlengeletano ya masiku ya 6 ya huvonkulu ya vandla na lekgotla eBoksburg vuxa bya Joni. All political parties at the end of this cycle will make an attempt to suggest that the progress in government is on the basis of their own intervention. So the electorate will have to make up its mind on that front. And the ANC is determined to build its organizational capacity to not only be effective in government, but to have South Africans understand that the progress they see is a product of the ANC's own action. I think the South African electorate is smart enough to know who's who in the zoo. I don't think there will be doubt who is in the Department of Trade and Industry. But the key task will be the capacity of the ANC to assert a permanent presence in public imagination and have ANC employees asserting themselves as the leaders of government and being effective on that front. Swa ha ri tano muhleri wa tipolitiki Mentsi Makhuba u vula leswaku vandla ra ANC ri fanele ri tiyisisa mafumelo lamanene exifundzeninkulu leswi ra ha ri ku na matimba eka swona loko ri lava ku kuma nakambe nseketelo lowu ri nga lahlekeriwa hi wona eka minhlawulo ya n'hweti ya Mudyaxihi. Makhuba u vula leswaku huvonkulu yi nga tikeriwa ku ta na kungu ro hlakarhela. What the ANC can do collectively is to ensure that the municipalities, the provinces that they are still in charge, they need to ensure that they work there tirelessly to ensure that they regain the image. Because at the moment, you can see, as with Ramaphosa, he came to the office or to the presidency campaign of the ANC on the ticket of anti-corruption, but his government also was tainted by corruption allegations. So those are the issues that need to be resolved, that they need to focus on ethical leadership. Xiviko xexo xi gimeta mahungu ya awara ya n'we ku langutana kambe hungu leri nga rhanga Premier wa Limpopo Dokodela Phuphi Ramathuba kombisile ku vilela mayelana na leswi a swi vulaka leswaku a ku endliwanga matshalatshala yo ringanela ku hluvukisa varimi lavatsongo ku va varimi lavakulu eka malembe ya 30 lawa ya nga hundza. Mahungu yan'wana ya ta landzela awara ya 2, tinhlokomhaka ya hafu ku bile awara ya 1 inhlekani. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Rhulani Mzamani. Hlekani nakambe mingisere wa Mngana Lona FM makomba ndlela kuhlekanisa kusuka la Jack Boots Hall ila hinga ko nhlekani lo tisela nongonoko Africa wa vulavula ka ya mahlweni a hi rindele a ka hi twa mbulavulo wa Premier va ka va vulavula na wena hi ndlela yale se va twili va vulavula Premier hi timhaka tete ava kunguhatile ka nhlekani lo ku va kha va vulavula hi ndlela yale se sweswi la ku bula na MEC Bioscope Makamo hi ta toko va ri yini vona hi ndlela leyo ka matitwele ya volo kusitaka timhaka ta mbulavulo lowu kambe ke hi nga senda tani yivana ku hlayela hungu leriwani vengeri xana wa vilela leswaku ndindakhombo wo lahla wa durha nakona una swirho swa ndyangu leswi u faneleke ku swi tsarisa RFA funeral cover i nhlamulo ya wena u nga tsarisa swirho swa ndyangu kusukela ka 10,000 rand ku ya ka 35 rand ntsena hi n'hweti. SMS RFA eka nomboro 43366 ku tsarisa neri i RFA eka nomboro 43366. RFA funeral cover i ndzindzakhombo wa wena na ndyangu wa wena. RFA funeral cover i xiyenge lexi nga le nawini xa phakela vukorhokeri bya swa timali. Ilo nkarhi inongo tumela tintsena bilawara ya 13 nakona ku Africa wa vulavula hi nga heti nkarhi
yimise MEC Bioscope Makamo lava va lava ku vulavula na ta vulavula na vona a hi switulu swimbirhi swa vandla ra African National Congress na swa vo tani MEC eka mbulavulo lowu nga va koho wa MEC hi ndlela yoleyo leswi a hi lava ku va hi vulavula hi swo a ni tivi ku na swin'wana leswi swi fanele swi lulamisiwa ke ni vona muhumelerisi va ni komba swin'wana laha swi lulamisi Brian. ntlangu wo saseka wa Afrika-Dzonga wu vuyile hambiswiritano vakhomi va xidlodlo ezimnyama ngenkani va la ku ngeta nakambe va fanele va hundza eka masocha ya Gavin Hunt. Hambiswiritano vatsatsantsa a Pitori va na kungu ro kongoma eka ti-semifinal. Lowu i ntlangu wa ti-quarter final ta MTN 8 wafa Orlando Pirates na Super Sport United hi mugqivela lowu wa ti-3 ta Mhawuri hi awara ya 9 ni madyambu thwi eka SABC 1 na le ka Munghana Lona FM kasi wa kumeka eka SABC Plus na le ka sabcsport.com #we love it here u tisiwa ka wena hi SABC Sport. andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. Kamgana Lona FM makomba ndlela i 10 minute ntsena ibile wara yan'we manga hitinkarhi amkela MEC Bioscope Makamo hi bulana vona MEC inhlekani mi amkelele kamgana Lona inhlekani Budpet inhlekani ka vayingiseri va Afrika wa vulavula na Munghana Lonene ku angare ni twe premier va kha va vulavula la mi ta va mi switwili a mi kha mi hlayiwa hi wun'we va MEC ku MEC wena i languteriwa leswi MEC wena u languteriwa leswi vufambisi lebyi bya vunkombo byi tikomba byi ka byi ta hi ndlela yin'wana miri yini n'we ku na swi swin'wana munhu un'wana na un'wana khalanga loko a apply ntirho loko va nga ku vutisi xivutiso lexiwani swi vula ku u le hansi swinene mara loko u zile ka xiyimo xa le henhla va xi vitanaka i change management wa swi kota ku amukela ku cinca loko ku va ku ri kona na hi ta ka manana Dr. Phuphi Ramathuba hi ta fanele hi swi tiva ku a ha ri hansi ka tatana Chubu Mathabatha leswo vula swona i ku na loko ku ri ku va tirhisa manifesto yo fana ya African National Congress hi hinkwavo va humaka African National Congress mara maendlelo ma ta hambana tanihi vanhu hi ku va hambana na vona mi swi twini Premier Dr. Phuphi Ramathuba ka xin'wana na xin'wana lexi khumbaka MEC a va ku hlamusela na swi tiva ku already se hi vulavurini ku premier i ta lava ku sayina performance contract with us tanihi ti-MEC ku vula ku Makamo hi ta fanele endla leswi ku tirha na timasipala mi swi twini va ni hlamula ku mhaka ya Thabazimbi va yitwa vanhu va le ku complaineni va ku ni ta lava ku exco yi ti-pronounce ka swona leswi vulaka swona i ku ni ta fanele ni vona ku i ncini lexi ni xi yisaka ka exco va fanele va ni pfuna ku hi xona tanihi executive council na premier ku vona ku hi solva swiphiqo leswi nga kona va vulavula hi ku hi ta nwa mati every Friday va ni hlamuserini va premier a ni hlamusela ku hi ta fanele hi swi languta ku Makamo ti-project leti nga kota mati ti fa ti hela a nga vuli xin'wana xintshwa ko va ku ndlela leri a ri vulaka i ku i ta vona ku loko ku na project ya Giyani ya mati vanhu va le Giyani va fanele va pfa va kuma mati hi fa hi teka siku ra Friday hi ya pfulela loko ma huma ka N'wakhuwani hi ya pfulela loko ma huma mati a B9 kumbe a Risinga swi tikomba kumbe ka Dzumeri kwala hi nga vekela ti-project hi ku mali yi yisiwile hi leswi premier a vulaka swona ni vona ingaku matirhelo lama a taku na wona ma nga tala ku pfuneta ku a hlula swiphiqo swin'wana leswi nga koka vaakatiko matlhelo hinkwawo hi leyi mhaka a hi vulavula hi yona ya khuleriwa ka mapatu very dikherekhere Wednesday i nga vula loko i yime tlhelo i ku swi nge tirhi mara loko vanhu va kha khuleriwa patu hi leswi ku laviwaka swona it's true ku mali leyi premier a nga va ku a vulavula hi yona ka swilo leswi hinkwaswo hi nga va hi nga ri na yona mara vaakatiko va ta tsaka ku na loko mali yi nga ri kona ku fikela swilo hinkwaswo mara leswi nga endliwa hi leswi mi n'wi twini a ku ni ti boha ku hi next sopa yi nga ta va February 2025 ni ta vuya ni ta hlamula leswi nga ta va ni swi ndlini kusuka la i kombele ku hi ti-MEC a ku na munhu a nga ta xava fenchara because a na fenchara leyi a yi nga kumi munhu wo yi tirhisa hi ta fanele hi ya le hansi hi ya vona ku vanhu va le ku tirheni a hi swilo leswi swi tikaku i ngo vula na i ri MEC yi swi tiva ku loko HOD na CFO va ku hi la ku xava fenchara va hlamusela ku instruction yi nyikiwini premier a ku na fenchara yintshwa ni ta tirha ya leyi nga kona ni khe ni vona ku mali leyi a ni la ku xaviwa fenchara
a hi yiseni ka service delivery leyi fanele endlaku yona practical ni tshemba ku premier vaakatiko va ta va amukele mbulavulo wa yena hi ndlela leyi nga ta kota ku langusa a va hi n'wi nyike nkarhi ni nseketelo hi kota ku vona ku swilo swa endliwa swi nga va swi vula ku loko ku kha ku yisiwa mavito lamawani va kha va ku MEC Bioscope Makamu switandisa leswi MEC va kha va hlaya mavito i munhu loyi a nga na vutihlamuleri hi laha se swi nga ta tiveka ku loko swi nga endliwangi a mi vuriwile MEC Bioscope Makamu se swi vula ku a ma ha swi endlangi mi nge ni vula khalanga ku matirhelo ma mfumo i ku swilo leswi a swi vulavula tindzawulo ta hina ta swi tiva ende swi ta va part ya leswi ni swi vulaka i kontraka ya mina na premier department yin'wana na yin'wana yi na leswi swi vulaka ku i ti-general ku hi create mintirho mara le ka Coxstar i mhaka tiyindlu tingani ni ta fanele ni swi hlamula a ku mhaka tiyindlu ku fanele ku akeka ku va na mintirho yo karhi yi create-waka yi ngani leyi ni nga yi create ka leswi ni nga vula swona loko hi kha hi yisa ti-service le ka vanhu ni kha ni maka ti-traditional councils i mintirho yingani ka ti-tribal offices leyi premier yi talaka ku swi tiva swi fikerini sweswo na laha ni nga ta ni nga swi fikelangi ni ngo kota ku swi hlamusela ku maybe i mali yo ka yi nga ringananga mara loko a ze a swi pronounce a ku hi ta maka tribal leyi na leyi na leyi na leyi hi va hi swayerini ku mali ya kona yi kona hi nge vuli leswi fanele swi nga koteki hi yo ni vulaka ku premier i ve practical vaakatiko va fanele va swi twini lexi mhe ni ngo kombelaka xona i ku a hi n'wi seketeleni hinkwenu hi meka sure ku leswi a swi vulaka hi ku i ri a nge tshami ofisini hi tata kwele ka vanhu hi hlamusela leswi nga ta nga swi koti ta fa hi hlamusela vaakatiko mara i appreciate na ku vaakatiko va Limpopo ku tlula ti-province leti hinkwato va hi nyike 73%. ku na leswi a nga swi vula ni vona ku khalanga ni nge fambi ni nga swi vulanga ku Mpumalanga yi dume ngopfu ku hi yona yi hostaku Kruger ku ri ku 70% ya Kruger yi le Limpopo loko ho tsemakanye laha ka Mninginisi nghena laya hi le Kruger a hi fanele hi va na gate laha mara ha ri kokela mheni swi tiva kahle ka 6 administration ku na mali yo ringana uma 200 million leyi nga vekiwa a yi fanele yi pfula gate laha yi ndla patu laha vanhu hinkwavo va kota ku sungula kuma mintirho vanhu va ta yimela patu loko ma a Mpumalanga mi kuma vanhu va yimela vanhu va kha va ta hi le Australia va xava swilo va tela va dyini vanhu hina hi le ku lweni khala ku lova ma i ta kuma ku masipala wa Collins Chavani wu tunga ku gate wu fanele wu hala ka vona masipala wa Giyani wu tunga ku gate yi fanele va hala ka vona ivi ni va vutisa va ri vambirhi timeyara na ti-executive mayor ku loko demarcation board yo cinca ndhilikani u nga ha ti kona la gate se yima ku hala mi ta yi tlakula mi ku yi hala ka hina na because tshama swi kha swi cinca swi tshama swi cinca loko ku ri ku yi le ka Ndabezitha mi yexe hala kumbe yi le ka Ndabezitha Mtititi hala na va vutisa ku loko ku ri ku vanhu va ka Mtititi na vanhu va ka miyexe va ta kota ku kuma mintirho laha gedeni a swi tiva gede hi fanele yi thola vanhu va 80 mi kuma ku 40 va huma ka Mtititi 40 va huma ka miyexe kumbe va huma a Collins Chavani na va ka Madonsi vanhu va ta va kha va kuma mintirho malandza ma Ndabezitha ma ta ku ri wo lava ma nga ta va ma kha ma benefit ku nga ri mhaka ku gede yime ku gede ko va xilo ntsena va endle research va komba ku patu ri fanele ri tayela mara hi le ku kotlemetaneni budget yo ndla patu khalanga yi koho a yi koti ku tirhisiwa loko va xota kun'wana va ta va phema kwalaho yi kota ku tlhela ivi hi tlhe hi ku mfumo lowu wu endleli nchumu ku ri ku hina hi nga ku lweni laha hansi laha a hi fanele hi endla ku swilo swi kota ku humelela kumbexani yi ta va ya nhlokomhaka ya siku rin'wana MEC a hi tlheleni ni kombe mi huma ka vu MEC yanani le ka vandla ra n'wehe ri nga voteriwa ngopfu la Limpopo mi titwa njhani mi fike njhani ka ku mi teka xiyimo xa xifundza lexi mi xi veka laha mi nga xi veka kona ro sungula tanihi ANC mi tisa premier wa xisati sweswiwani swa tikomba ku wa xisati i lava ku teka xifundza lexi a xi yisa kun'wana tanihi ANC mi ri yini ku xiyimo xi te tani ni nge ni vula ku Dr. Phophi Ramathuba a n'wi tiva la ka ANC na vanhu i khale va swi yimerini ku ingaku loko ko va munhu wa xisati i khalanga swi nga vi xihundla ku ni ve un'wana wa lava a ni katsiwini ku van'wana va susumeta ku mfanelo mi ya na kota ku swi twisisa ku i opportunity leyi ni nga yi kuma kambe hi fanele hi swi tiva ku seketela munhu wa xisati mara ANC yi tsakini yi khomeni kwalani ku a swi laveki ku mi swi tsutsumisa swi hlamuseleni kahle kambe a hi sunguleni hundza la
afbob se ya avelana hi nkoka wo hlawuleka na swilo swa afbob ku tlula emasungulweni hi mi tivisa hi afbob member rewards swilo swa afbob leswi fikelelaka swilaveko se swo tiphina hi mimbuyelo leyi engeletekeke u nga hundziwi hi nkarhi wo kuma mimbuyelo nghena eka website ya afbob u kuma vuxokoxoko kumbe u tsarisa eka afbob self-service portal eka selfservice.afbob.co.za u hlawula ku nghenelela kumbe u endzela rhavi ra afbob ra le kusuhi u ya kuma mpfuneto tiphine hi drama ya vandyangu na ndzhaka ya yin'wana ya mindyangu ya vuhosi leyi nga na matimba swinene eAfrika-Dzonga vakamukwebo leyi i Muvango 30 years of democracy season 1 na season 2 khangela hi ndlela leyi hinkwaswo swi tumbulukeke ha yona kusukela hi rifu ra tshuketane ra hosi leyi nga siya tinghamu timbirhi yin'we ya vukati bya ndhavuko na yin'we ya vukati bya ximfumo ku ya hi nawu swi hetelela loko un'wana wa vana va yena va majaha a rhwexiwa hari ya vuhosi Muvango season 1 na season 2 musumbunuko ku ya fikela hi ravuntlhanu hi 9 navusiku eka SABC 2 ndza mi amukela eka Shoprite Shoppers Guide kasi yona yi tisiwa ka n'wina tanihi ntolovelo hi supermarket leyi rhangaka emahlweni eAfrika-Dzonga va ka hina nkhuvo wa Shoprite wa low price birthday wa ha ya mahlweni kasi leswi vula leswaku nga tlakula xiyimo xa mihlayiso ya wena hi ku helela n'wana mani especially leswi nga hluriweke ka hinkwaswo swilaveko swa wena swa nkoka swa hi masiku siku ra ku velekiwa ka Shoprite nkhuvo lowu nga laveki ku kayela ku fika ti 11 ndzati kuma 1 kilo tub ya stock medium fat spread hi nxavo wa 44.99 tse i ku hlayisa 5 rand kuma 900 gram Bokoma wheat bix hi 49.99 tse naswona u hlayisa 13 rand hinkwayo u ri yini na hi nhlayiso wa 11 rand loko xava 2 kg sunlight hand washing powder hi 57.99 tse mahungu yan'wana yo tsakisa hi leswaku kusukela sweswi na 10 hukuri Shoprite yi nyikela hi Suzuki Eco-Van leyintshwa vhiki rin'wana na rin'wana ku kuma nkarhi wa wena wu hlula naswona u tlakula xiyimo xa mizamo ya wena swa olova n'wana mani tirhisa ntsengo wa 350 rand kumbe ku tlula xitolo xihi kumbe xi xa Shoprite naswona u swipe extra savings card ra wena swi olova hi ndlela yaleyo seke u nga kayeli hlayisa ku tlula naswona u hlula swinene ntse eka Shoprite hi swona ndzi mkhomele swona namuntlha ndzi ta vuya nakambe mindzuku ni nxaxameto wun'wana wa special swo hlamarisa mi hlayiseka andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Isso swo mingisero mgana lona FM leswi sima singita chao ka va ikhomela so ntshemba mtami swi twile tsundzuka leswaku mintshovelo yi kumeka xitolo xa le Gauteng Mpumalanga na le Limpopo ntsena naswona leswi sima singita chao ka va ikhomela swona namuntlha hi ta hlangana na vona nakambe minduku sekengwa kayeli mintshovelo yo hlamarisa switsundzuxo na mianakanyo leyi va ku va ikhomela yona Shoppers Guide yi tisiwa ka n'wina va ka Shoprite lava nge mixavela hansi leyi nga yi tshembaka hi masiku a hi tseleni na MEC Bioscope Makamola ekhale va khomeletini se line leya ya khaya kula leyi va nga kona kambe sweswi hi vulavula na vona tanihi xandla xa matsalani wa ANC a Limpopo ama ha hlamusela ku tanihi ANC tatana Makamo mi ta tsundzuka ku la xifundeni xa hina leswi hi swi vulaka majority hi wine hi ri hexe kambe mfumo a wu wa xifunda matwini loko va vulavula la premier va hlamusela timhaka ta leswi vulaka i medium term development program yi nga na ti-priority tinharhu ti-priority tinharhu yo sungula i ku vona ku hi endla mintirho ya vumbirhi hi vona ku hi tumbuluxa mfumo lowu nga ta va na capacity kumbe capable state leyi nga ta kota ku tirha swilo mara hi kha hi vona ku hi aka vuxaka endzeni ka province hi ri xilo xin'we leswi loko mo swi languta swi huma ka 6 wa ti-priority ta ANC leti a hi campaign hi tona se leswi nga ta va vulavula hi swona premier va khumbe hinkwato ti-priority ta ANC leti ti vula ku hi ta fanele hi vona ku agriculture ku fana na xifundza xa hina va va leyi avocado nkarhi wo leha i ku ya Chakuma i vona timengo leti nga kona le va vulavula hi ku ko fana tindhawu leti a hi endleni swifactory swintsongo hi endla acha vanhu va yi kuma ku nga ri ku rhwala timengo ku ya dyiwa acha hi le kule va vulavula hi mhaka ku loko i ya timayini te le Phalaborwa va phosphate
va tirhisa swilo leswiya ku ndla timanyoro swi endliwa ePietermaritzburg why hi nga swi koti ku ndla company or manufacturing yitsongo so ndzi ta kota ku create mintirho kwala hi leswi Premier va nga vulavula hi swona nkarhi wo leha ene ni tshemba ku leswi a va kha va vitana hi wun'we MEC un'wana na un'wana i ta va na vutihlamuleri byebyo hinkwenu ka hina handle ka vona va ri voxe because loko va ka ANC va nge hi fambi va hlamula va ri voxe va fanele va hlamula hi ku na hina van'wana hi ti-deploy ta ANC loko hi ri va MEC lava nga laha mi vula hi xiyimo xa mina lexin'wana ni nyikiwe vutihlamuleri tani hi deputy secretary ku langusela policy na monitoring ya ku leswi hi nga swi vulavula ka manifesto mi ta tsundzuka ku hala tlhelo ni heta election swilo leswi hi nga swi vulavula na mina ni ta fanele ni byela vamakuyo ku hi swi endla ku fika kwihi ku swi kota ku humelela so ni vona ku va endle swona Premier va vulavula hi leswi mfumo wu fanele wu tirha ku swona ku teka mandate ka African National Congress because a hi yangi laha hi ku iwa ka Makamu kumbe iwa ka Ramatuka hi ye laha hi mhaka ANC yi wine nhlawulo ene nhlawulo a ku ri lexi a hi maketa xona a no vulavula khalanga i va twini ku vulavula Premier va vulavula hi vaakatiko va vulavula hi va hi ku a ni tshama ni khe ni vula ku hina leswaku swa OB ku u ta ba nkarhi hi nga ha ri na vola van'wana ku sala hina na vaakatiko hi wo nkarhi lowu ende hi tiyimiserile ku hi tirhela vaakatiko ku loko ku fika nkarhi va swi tiva ku hi ndle leswi na leswi mhaka ya mati mi va twini Premier va swi vele hi xichangani laha va ku ni va le na MEC Makamu ku hi la ku nwa mati Friday a ni ku na rikherekhere Wednesday so va kha va dya masiku lama ma nga laha hinkwawo mi ta twa tana yin'wana program hi ta fanele hi vona ku mati ma pfuriwa hi Friday yin'wana na yin'wana ni huma na vona hi khe hi vona va sweswi va hlangani na tihosi hi twanini na tihosi hi ta va na Boss Berard ya 2 days because Limpopo yi 80% hi ta kota ku langusana mhaka leyi ya ku tshama ku lwiwa lomu tihosini i ncini lexi nga endliwaka ku xi hatla xi solve ti-problem leti already ni ve na meeting na Premier a kombisa ku navela ka yena ku tsakela ka yena ku ingaku mhaka leyi hi nga yi ta hi ndlela yin'wana leyi nga kotaka ku tisa xitshunxo ka vaakatiko hi leswi lavaka swona i vurhangeri lebyi nga kona langusana na wu vula yini but at the same time hi byi akisa kwini vuxaka a ni twa va kha va ku mi hetisisa leswi mi nga swi sungula mi va xavela timovha se ni vula loko se hi vuye hala ka loko se mi ri MEC se swi vula ku andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula vavanuna a hi seketeleni hi tlhela hi hlayisa vavasati Afrika-Dzonga yi lava vavanuna vo fana na n'wina vo seketela n'weti leyi i n'weti ya vavasati #wasati wa xiviri Munghana Lonene FM Makombandlela etibaleni ta mitlangu na Brian Gacheni ni ta va hi karhi hi vulavula Kaizer Chiefs se ya heta lexi ni lavaka ni tsakelaka ku focus ya hina a hi ve a ku vi coach tlhela ku va na hi Tumelo Mkhulu khune yi tikomba ngeti a va ha n'wi lavi ka Chiefs a fanele a fambi na vona ene ku famba ka Chiefs ya kwalomu hi twa ku va ri tirhela tintshaveni vajeni loko mi kula misava mi tlanga bolo a ha ri ntsongo mi tirhela ntshaveni mi tirhela bolo mugamberi a ngi vona mugamberi na be i fiki kahle ka xipano xa Makhosi nkarhi wun'wana ku ta va na ku cinca mara vaseketeri va Kaizer Chiefs va nga ehleketela ku tikhapu leti to kheliliwa kunene ku fana na Malamula Sinyini va ku hayi va seketeri ka tikhapu va nga tanga va tikupatika le va vona leyi etimbaleni ta mitlangu na Brian Gacheni hi mahelo ya vhiki ntsena eka Munghana Lonene FM Makombandlela twana leswaku ku hungasiwa kwini emahelweni ya vhiki leri iwa kwini na Soli Makamu
hi nga twa ku ri hi ta va kha hungasa kweleni ka vhiki leriwani hi sonto top 10 hi ta va kha hi chongola ku saseka le aka glory hi lo zone 5 amidolans kwalani vativisi i ndhavezhi ta mencisi na xivambu matsalana tipfuxeni magaza na tintombhi ta ka nkuna va ta va va cina ku saseka edonis place a block x leswo xa kuve sonto waloyi Street hi mugqivela na sonto vativisi Master David Dipanyeka hi sonto hina va reya ka minisi ya mchongolo hi ta va herile amuthela aka Alpha Mungoni hi le ka Malamule kwalano vativisi N'wampiki Jana Noel Manzini na Shadraka Mtombeni matoda ya mchongolo ha tiphina magaza tsanini va ta va kha va tiphina ku saseka edani aka Master Shungasi swigubu na makhwaya sweswo swi huma ka Josi Banda chairperson hlayiseka u tiphina u yingisela Munghana Lonene FM makombandlela vavanuna a hi seketeleni hi tlhela hi hlayisa vavasati Afrika-Dzonga yi lava vavanuna vo fana na n'wina vo seketela N'hweti leyi i n'hweti ya vavasati #wasati wa xiviri Munghana Lonene FM makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi ndzi khensile leti tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya 2 vayingiseri nhlekani mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo wu ta kondletela timasipala ku va na michini yo borha mati ku lulamisa xiphiqo xa mati migangeni ku dlawile vaehleketeleriwa vanharhu ka mhangu yo baleselana na maphorisa kasi khampani ya City Power yi le ku tsemeleleni ka tintambu ta gezi ro ka ri nga ri nawini eAlexander mahungu hi xitalo hi awara ya 2 andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Iswa mingisero Munghana Lonene FM 31 minutes ntsena i bile awara ya 12 ya 13 hi ku haxela na kona lo kusuka la Jack Booties Hall ila hi nga ko a hi hlalele premier aka vulavula na rixaka ra Limpopo ku ka ku langutiwe hi timhaka leti to hambana leti khumbaka tani hi rixaka hi ndlela leyi seke enkarhi wa mina na we mingiseri la ku tatwa kwalonga ko timhaka i tingani va vulavule swo tala premier kambe ke leswi mihani lava ku twa swo kusuka ka wena i ku we i ri timhaka i tingani la i nga koho mayelana ngopfungopfu loko hi languteka timhaka leti premier va vulavula ha toho ku na ti-project leti va nge ti ta endleka vhiki na vhiki kumbe siku na siku a vhikini swi ni tlhelerisela ka hungu rin'wana ri nge le ku jikajikeni laha ri khumbaku ri khumba holobye wa timhaka ta vusirheleli Afrika-Dzonga loko a vulavula hi matirhelo ya masocha van'wana va ku kasi vhiki ri na masiku mangaha kambe hayi sweswo hi le ka swona namuntlha la MEC va tina premier va tena mapfhumba lama va nge boho la ka vufambiseli bya vunkombo va ta va kha va swi languta se hi la ku tatwa wehe u hi bela riqingho ka nomboro leyi 0860 002543 0860 002543 hi ndlela leyo hi ta va kha hi kota ku twa ku u angula u ku yini ka timhaka to tolete ta va kha ku teka gajeni kona kwalano ta va kha vona ku i ku teka ku hoxa moyeni hi ndlela yaleyo hi kota ku twa n'wangulo wa wehe ku nga va ku ri n'wangulo wa wehe ka leswi nga vulavuriwa hi premier kumbe swin'wana leswi nga va ku ri na swona lava ku va hi bula hi swona nhlekani lowu ka timinete leti ta 28 ti nga sala hi ndlela yaleyo a hi tumbingiseri wo sungula 0860 002543 i nomboro leyi hi tirhisako ntirhi hi ta ka wena t kusuka halenu Jack Booties Hall wingiseri wo sungula hi loyi nhleka aye ekhalanga mi pfukile papa ena hi pfukile ngongwini hi pfukela khensa swinene ku mi bela riqingho mi rin'we mina hi mina mpongwa ni lava ku commenta na ku komba ku tsaka aka mhaka leya premier va nga hi komba ku ri swi va swi ri kahle ngopfu ku ti-officials leti hi nga na tona va va kha va tshama lomu va va ku va ka ti-areas ta vona leswiya va nga kombisa ku ri hi loyi munhu i le Giyani a appointiwa for
a position yo karhi a tikuma a ri aka a good position, the next thing i moving i tshama dzanini leriya ra ku swi komba ongeti a nga voni value aka ndhawu leyi a yi yimelaka kumbe leyi a yi tirhelaka. Swi ni tlhe swi ni yisa laha ka timhaka ta ti-registrations leti a va vulavula hi swona swa timovha ku ri swi tsakisa ngopfu ku hi ku vona i ri error hi ku i le Limpopo. Swi endlisa ku yini ku i va i ri Limpopo loko i tlhela movha i ya tlhela a Gauteng? Swo komba ongeti loko i ri na movha ya registration ya Limpopo onge a wu tlharihangi kahle. Sweswi a ni ri ku calculateni ni cheka tinambara ku ri la Limpopo hi vulavula hi almost 320,000 wa timovha. Loko a to tlhela la Limpopo ntsena timovha teto hinkwato hi ku ya hi leswi premier a va swi vula, swi vula ku a hi ta swi kota ku endla 127 million in a year hi revenue leyi kolekiwaka hi ti-traffic department ta hina. Mara a hi voni value yaleyo. Hina va Limpopo loko hi kha hi driver timovha leti nga tsariwa ele hambi wo va i Polokwane, loko n'wina va khalanga timovha ta n'hweti nga na tinambara tin'wani ta ti-province tin'wani hi fika hi langutiwa onge a hi tlharihangi ku ri hi ku in terms of revenue hi hina hi nga ku tiseni mapatu lama n'wemi lavaku ku loko mi vuya haleni mi ma ri kahle ku hakelela hina n'wemi kha mi tshama kwala. A ni swi tivi ku ri ku nga endliwa yini ku a system yi cincanyana in a way ku loko munhu a tshama Limpopo swi boha na ku movha lowu a fambaka hi wona wu va wu ri ela because ho lunghisa swin'wana swa van'wana hi expecta ku lava va nga haleni kaya va hi lunghisela swa hina. Loko mi vuya hi Madecember khalanga a mi vulavuli kahle, a mi vulavuli kahle hi mapatu lama, mi vulavula ku biha, mara tisani mali hi lunghisa mapatu a mi tisikona kun'wana. So a ni ku mhaka yaleyo i khalenyana yi ri kona miehleketweni ya mina loko premier va vulavurile to onge xikwembu xi yo hi susa hale miehleketweni ya mina xi yi fambisa hi tiphayiphi xi yisa a miehleketweni ya premier ku premier va vula leswi me a ku ri khale swi kha swi ni karata. N'wina mi nga kwala madorobeni na loko mi hi vulavula mi ri hi drive kahle a hina ku ri ku a hi ve hi onha nchumu hi mhaka ya ku hi na nambara ya Limpopo. N'wina mi va kwala Limpopo mali mi hakela Gauteng, mi hakela kwini le kwini leswi a mi swi lavi no tiviwa ku mi huma kwihi. Mara loko mi vuya le kaya mi vulavula Xizulu ku mapatu lama a ma kahle, mi vulavula Xisuthu ku mapatu lama a ku hambeki a ku hambeki waza kanjani ngaze ngathaya ukuya ekhaya eka Thoma manje ungathi ngathi imoto eGoli swi lavi na van'wana a swi hi tsakisi sweswo. Mene loko i vona Limpopo register na movha Limpopo ku loko hambi i va yi nga ri kona mali liya yi va ku yi kha yi ri ka traffic department yi le ka traffic department yi le kaya ka wena. Na tshemba na twana musi Limpopo Kense 0860002543 yin'wana leyi va nga yi vulavula premier hi le ya timhaka ta ku ku tumbuluxiwa ka Tshwane University of Technology aka campus leya ya Giyani College ya khale. Va kombisa ku na vanhu va nge le ku ngheni ndhawini liya swi nga ri nawini. Ni twe va kha va hlaya tindhawu va hlayile va ku ku na le Kremetat, ku na le Thohoyandou, ku laha van'wana vanhu va nge le ku tekeni nhundzu ya mfumo. Se hi yo mhaka va ta ndla pfhumba leri va ri cheke operation vuyisa thundo ya mixumo, thundo ya muvuso leswi va vulaka ku tlheriselana ntirho nhundzu ya mfumo mi yi tlherisi. Ve ri ku na vanhu va nge le ku teketeleni miako, tiyindlu, switirhisiwa swa mfumo va swi hlaye hi mavito lava te Kremetat ivi va ku Thohoyandou ivi va kombisa ku i swin'wana swa pfhumba leri va nga ta ri sungula na mukhomishinara wa maphorisa la a Limpopo lava va nga ta vona ku hetelela ku lulamisiwa xiyimo lexiwani. Hi ta twa ku swi ta helela kwihi. Leyi ya ku onhiwa ka nhundzu kumbe ya ku va vanhu mi onhetela Giyani College mi va mi kha mi lava ku fikelela yini hi ndlela yaleyo. A hi ku tivekiseriwa mina a ya mahlweni ka 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM un'wana mingiseri hi loyi Nhlekani.
Moaxi hi khensela ku mi hi nyike nkarhi ni le ka siku leri komba ku ri na migingiriko a Limpopo man. A khensa. Inkomo Moaxi. Leswi nga ku swi kombisa i ku amukela ku va African National Congress yi tekela va mhani ni va manana enhlokweni. Mina na swi khensa ni khandela kwala eMisimakama a va vulavula kona ku timhaka ta ku va vavasati va empoweriwa kumbe va nyikiwa matimba hi yin'wana ya ti-policies ta African National Congress na yi khensa swinene ngopfu. Premier lava nga kona va na a so-called mantra leyi va ngo swilo swi cincile. Na swi vona na mina ku impela swilo swi ta cinca. A hi sunguleni hi le ka magandaganda hi Ravunharhu project leyi nga kona ehansi ka MEC Rachweni. Swi le ku tikombeni ku kule ku endlekeni ka yini laya. Swa tikomba ku loko hi vulavula hi ku political will loko yo va kona ka van'watipolitiki impela swilo swi ta cinca swilo swi ta endleka. Hi le ku swi voneni hi timbhoni ta swona. Na tsaka hi mhaka ku Premier va vulavule hi timhaka ta pfhumba leri na rona ri nga ta simekiwa ra hi nwa mati hi Ravuntlhanu leri nga ta kumeka rhangeliwa hi MEC Makam na rona. Why rhangela hi MEC Makam? I mhaka ku ti-district municipality hi tona ti-water authorities hi ku ya hi constitution kumbe hi vumbiwa. So swa hi tsakisa leswiya swa tikomba ku ku na laha ku yiwa kona. Xin'wana lexi va nga xi vula they are going to get rid of the so-called tendering system. Ka swin'wana swilo a swa ha bohi ku tirha tithendara. Mintirho liya a yi nyikiwa van'wa thendara yi fanele yi insosiwa and ka ku insosiwa lokuya swi vula ku vanhu va ta applya va kuma mintirho. Kotwa kwalaha ka hi Ravunharhu ku na 300 wa ti-post leti nga humesiwa ta lava fanelaka ku kumeka va kha va chayela madigandaganda lamaya. Se leswiya swa hi tshembisa ku Premier lava va ta kumeka va kha va ta na ku cinca eka province ya hina. Xin'wana lava ku ni xi underline na n'wamaxi Premier loyi hi vulavulaka hi yena va na dual membership. She is currently our deputy chairperson ya South African Communist Party a Limpopo. Se loko va ta na project ta ku tithendera ti fanele ti hunguteka ku vanhu va kuma mintirho wo fana na mina laha ni nga tshama kona a swi ni hlamarisa leswi ni khoma kahle swinene. Va vulavula hi timhaka ta ku tala na timhaka ta economic development, timayini na agriculture na hinkwaswo. No pfumela ku MEC Tereka Mathiva ka ndhawu leyi va nga ka yona ya economic development i ndhawu leyin'wana ka province ya hina mara ti-predecessors ta vona lava va nga kumeka va nghena ka position liya vona va nge za va fika nkingha ku a va nga koti ku fikelela kona hi mhaka ku timayini loko ti ri kona ko fanele ku va na ti-investors lava va kumekaka va fanele va ta investa hi ku kumeka timayini letiya ti tirha ti va ti beneficiata vaakatiko hikuva ku va ku ri na mintirho na nhluvukiso na hinkwaswo. So ha khensa swinene hikuva ha pfumela ene ha swi vona ku Premier lava nga kona na vurhangeri lebyi va tirhaka na byona ku ta va na ku tshukunyuka. Hi ta va vona va mbale ti-apron hi vona va mbale ti-suit vo Comrade Makamu va kha va ya vanhwini vukorhokeri ku kha byi ya vanhwini. So ha khensa swinene eka leswi hi vona ku swi kha swi cinca a Limpopo. Impela swilo swi ta cinca swi nge tshami hi ndlela leya swi yisiwa ku ya mahlweni leswaku vaakatiko va Limpopo va swi tiva leswaku a va endla xihoxo kumeka va vhotela African National Congress yi ta kumeka yi tisa vukorhokeri ka tindhawu leti hi tshamaka ka tona. Muhaxi ni khensa nkarhi wa n'wina. Ku khensa mina khensa swinene 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela. A hi ku twi ku n'wangulo wa wena wu ri yini ka 0860002543 ku sele 19 minutes ntsena yi nga se ba awara ya mbirhi kwala ka Munghana Lonene FM. A hi amukeleni n'wana mingiseri hi loyi Nhleka. Nhlekani Muhaxi i Maluleke lava ni lava ku vulavula hi mbulavulo wa MEC wa hina. Va vulavurile swinene la ku ta nghena ka liya ya vurimi leyi va nga yi kombisa ku ri tiko ra hina kumbe xifundza xa hina xa Limpopo xi na mbuyelo lowukulukumba lowu hi nga wu kumaka ka vurimi. Va karhi va kombisa timhaka ta maovhakhado va ponisa hala Tzaneen la ku manufacture va swilo swo tala swa vurimi. Kambe leswi va nga xi xotisa i ku ta na makungu ya ku endla
tindhawu leti vanhu va faneleke va dyondzela ka tona vurimi lebyi hi ku loko sweswi hi karhi hi langutile va kona lavakulukumba va nga va hlaya mhani lavaya va hlamusela mhaka ya ku va xiximiwa hi mhaka ya ku va na ntokoto swinene kambe ku na vana va hina lava nga ku pfuleni sweswi loko hi languta mhaka ya vurimi ku na tindhawu leti hi dyondzeriwaka ka tona se a ni twa ngopfu va vulavula hi tiyunivhesiti leti va nga ta va ti ri kona kwala Limpopo kumbexani leti nga ta tiyisisa mhaka ya ku loko ku karhi ku endliwa mhaka leyi va ya dyondza ka tona va le vulavula hi leya mhaka ya thekinoloji leyi nga ta va yi ri kona a Tshwane mara leyi ya vurimi leyi ku ya dyondzeriwa kwihi loko i MTC wa hina na yona a vo lo yi hlamusela ngopfu ku ri tanihi ku hi lava ku tiko ra hina ri hluvuka hi lava ku na vana va hetelela va va na ntokoto swinene ka tlhelo ra vurimi se hi leti tindhawu leti hi nga kunguhata ku loko hi karhi hi endla mhaka leyi hi leti ti nga ta va pfuna ku ri va kota ku famba va tlhela va ya dyondza ka tona ku ikhonomi ya hina yi kota ku ya mahlweni ku a na vurimi byi lava ku dyondzela a hi swo hinkwaswo leswi swi ngo to tirhiwa munhu a nga swi dyondzelanga kambe kumbexani hi nga vula ku ko fana na sweswiwani a Limpopo tiko ti-college leti ti endlaka swa vurimi ku ngo va ku kumbexani a ta ha ri ka xiyimo xona lexi a tirhixa swona tsundzuka hambi ku ri Vhembe TVET na yi le ka yi na swona ku tlhe ku va na Mopani ivi ku tlhe ku va na liya ya Madzivandila ma yi tsundzuka Chakhuma na le kwala tin'wana ta ti-modules leti a ti vulavuriwa ti kunguhatiwa loko ni kani hi vulavula na dokodela Blade Zimande loko va tilileki mhaka ta ku simekiwa ka rhavi ra TUT i tin'wana ta ti-program leti va nga ti ta va ti ri koho eka TUT loko ku kha ku dyondziwa le Giyani College mhaka ta swa vurimi kambe ni yima na n'wina ku a va kombangi ntshikelelo kumbe ku vekela emphasis ka timhaka ta ku leswi hi nge hi lava ku tumbuluxa mintirho ya timhaka ta swa vurimi kumbe ti-factory na yini ya agro processing va ta swi dyondzela kwihi ni mi twa kahle kwalaho va nga yi siyanyana MEC wa hina i nkomo mahaxa ni lava ku ta tiyisisa rero ku ri na sweswo loko va swi langutile swi endla nhlohlotelo ka vanhu va Limpopo mbulavulo wa vona wu ve kahle ngopfu koka rinoko kambe hi ta tsaka loko ku na swona vo swi tekela nhlokweni ku vana va hina sweswi va kona lava nga endleki swa tisayense va kona lava nga na vuswikoti bya vurimi swinene and loko va karhi va vulavula swikolo sweswi swi endlaka ti-agriculture swi le ku tsakeni ku va swi tiva ku loko va pasa ku na lava nga ta ya kona na yona yaleyo a va yi tiyisisi va yi khumba swinene ku hlohlotela ku hina ikhonomi ya hina la Limpopo yi kula swinene nemetweni man hi swona inkomu nemetwe a khensa sweswo mikisero Munghana Lonene FM i 46 timinete ntsena ku pela awara ya n'we eka Munghana Lonene FM makomba ndlela xana wena u ri yini ke 3 timhaka kwalaho nga ko hi ndlela iyo yele hi ndlela leyo kwalaho nga yingisela u ri koho nhlekani lowu hi le ka 0860 002 543 ndzi ri teka riqingho ra na Tshembisi kambe a hi sunguleni hi hundza hi laha ta vuya hi ya mahlweni endzhaku ka leswi ntlangu wo saseka wa Afrika-Dzonga wu vuyile hambiswiritano vakhomi va xidlodlo ezimnyama nkani va la ku ngeta nakambe va fanele va hundza eka masocha ya government hambiswiritano vatsatsantsa a Pitori va na nkungu ro kongoma eka ti-semifinal lowu i ntlangu wa ti-quarter final ta MTN 8 wafa Orlando Pirates na SuperSport United hi mugqivela lowu wa ti-3 ta Mhawuri hi awara ya 9 ni madyambu 3 eka SABC 1 na le ka Munghana Lonene FM kasi wa kumeka eka SABC Plus na le ka sabcsport.com #we love it here kutisiwa ka wena hi SABC Sport. andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku tumingiseri n'we mi kha mi yingisela mbulavulo wa premier hi ndlela loko va sungula mbulavulo wa vona ve tiri dilo di tshentshitse a change Limpopo through socio-economic transformation va ku swilo swi cincile xana wena u ri yini ke kwalomu ka koho 0860 002 543 nangona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni n'wana muyingiseri hi lowu hi nhlekani hi hlekani Khalanga mi pfukele papa hi pfukele minjhani hayi vatomi n'wina mi ri yini
ni mavona vulavulera premier I mhaka leyi va nga ta na timhaka ta kahle ngo lero swilo leswi va nga swi vulavula loko ku ri swi ta humelela hi vona hi tanihi Limpopo hi ta va hi vuyeriwa swinene loko hi languta hikokwalaho ka yini mi twala ungeti makanakana ku kanakana loko ku nga va kha ku tisa yini Kalanga loko munhu a vulavula va ri ku vulavula I xongele n'winyi so hi nga tivi kumbe vona va nga ta na mhaka ya switshunxo leswi hi hluphekaka hi swona ngopfu kwalaho a Limpopo swo fana na mapatu swo fana na mati mati I xilo xin'wana xa nkoka ngopfu a vuton'wini bya hina vanhu hambi ku ri swifuwo se hina hi to kambe ani ali mina na mitwa leswi mbulaka swona kambe hi loyi munhu wa ha ku sungula mi vhe mi sungula hi ku kanakana xana xivutiso ku nga va ku ri ku mi kanakanisa hi laha hi humaka kona hi matimu ku van'wana va vula swin'wana swi nga endleki kumbe xani ku na swin'wana ku tlula kwalaho ya kusuka le ka mfumo loko wa ha ri kona mi kuma ku se a ya ha tshembi nini swi fana na ku kuma ku munhu n'wanuna a byela va ka n'wansati ku ni ta ku xavela xitimela ni rhandi se ma swi vona ku u tshembisa xitimela ku nga ri hava xiporo se a hi tivi Kalanga kumbe swi ta va swi antswa mfumo lowu wa sweswiwani ni vona nga ku va ta tirha ni va ni tsakisana loko va mexina vatirhi va vona ku wena ni ku langutela u endla ntirho wa so u tirho wa so na swi vona ku hi ta humelela kwala ka ku na mithu hi ta humelela loko swi vo khomisa sweswo swa tsakisa leswi va nga swi vulavula na hina swi hi nyika nkhinkhi lero kuma ku hayi Limpopo yi ta humelela lero mi nga vuya hi nga vuya hi ta tirhela na kwele kaya ma vona ku na timayini Kalanga ku na timayini Kalanga ma vona leyi ya ka Madosi mi langutana leyi ya hala ka Mtititi hala vo Planje halaya se loko ku ri na mali kuma ku tiendla yini ku va ti pfuxiwa mitirho yi kota ku endla yini ku tumbuluka ku tirhiwa vutomi byi ya mahlweni ni metelo papa ni khense hi swona ku ri makambela ka Mtititi nyolisi makambeni a nge le ka Mtititi o vula ku i makambeni wo huma ka Mtititi I le kun'wana makambeni kambe hambiswiritano hi khenseli swinene makambeni loko mi te na tlhelo rorolero hi le ka 0860002543 nakona ko eAfrika wa vulavula maswona swa tika ku cincisa munhu miehleketo se swi vula ku n'we mi byaraka vutihlamuleri bya ku vona leswaku mi korhokela vaaki tiyisisani kumbe va korhokela hi swa mampela ku va nga mi kanakani na loko ku ve mi va tshembisa swilo leswi mi nga ta swi kota ku swi endla kambe hi amukeleni n'wana mingiseri hi loyi hi twa ku ye amukula aku yini nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM eka ndza vona botsat na vayingiseri hinkwavo na vona va Afrika va vulavula ka wa ntlhanu wo hisa ku hisa mi vula ku hisa hi ku dyambu ri le ku hiseni kumbe mi vula ku hisa hi ku timhaka ta tika hi ku i wa ntlhanu wa mahelo ya n'hweti vo yimayima reti n'we mi nga na mali loko a mi ri le mi tirhelaka koho wa ntlhanu a mi ta swi vona na vona se mi ri yini n'we mina hi botsat mbulavulo wa premier ya hina wu ve mbulavulo lowu wu nga ni khoma kahle wu nga ta ni etlerisa vurhongo no va ni fika ni underline xilo xin'we ku nga ku ri se hi endleriwe mati ya wa vutlhari ni nga na nchavu wa ku mati I nga ri se mfumo wa hina wa pfumela ku wu tsandzekile ku wu ta hi nyika mati loko wu ze wu swi vekeriwa na siku ku se mati hi ta makumu wa mintlhanu ya vetani mi nde kahle mi nga swi vula hi ku matwisiselo ya n'wina ya vheti ya nga vewa a va vuli ku mati ya ta huma hi wa vutlhanu va vula ku wa vula ku wa ntlhanu un'wana na un'wana ku ta va kha ku langutiwa
ti-project tin'wana na tin'wana leti kumbexana ti nga va ku ti ri ku endliweni ku la ku vona ku hi mpelampela ti le ku fikiseni mati ka vaaki ke loko ku ve n'wi mi tshama ka thoma n'wina ka thoma mama kuma mati na siku leri nga vekeriwa tlhelo ku leriwani ku fana na loko ka mali wa World Cup a hi vekere siku tlhelo hi ku ku na sport day kumbe Friday liya ya ku hi mbala swimbalo leswiya swa ti-team letiya ta n'wi mi favor ku tona va swalosi sweswo swo taniya hayi mene basise ngopfu a ni ve na nchavo wa ku swi komba ku veni va ta hi langutisa hi wa vuntlhanu hala ka mati ni va na nchavo wa ku swi komba ku mati a hi nge makumi mara hayi mina swi ndze kahle ni nga nghena ni ta kota ku basiseka na van'wani kumbe a va ri kwala me ni nga kona so a wu wa ntlhanu wa kahle botsete na le ka akatiko un'wana na un'wanyana wa Afrika-Dzonga hi tihlayisa weekend ya kahle ene na ku twa ku i tsakile hileswaku na we i holile la nga kona ani hileswaku va twa ni tsakile man i tsakile swi nghenile botsete don't mind bye-bye eko again 0860002543 noko ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku tumingiso rome ku n'wangulo wa wena wihi khomete timhaka kwala u nga koha ha khensa swinene n'wina mi nge le ku hi beleni riqingho swi le ku hi mpela mina hina mfamba na hina kun'wana na kun'wana hambi hi te kwala Jack Botes la sweswi ni ta mi tekela xithombe ni mi vekela xona ka X kumbe ka TikTok mi vona ku se ku njhani la a holweni leyi a ku ri kahle sweswiwani mina ni yo sani yo cicululu na cindani la na valava nge le ku pakapakeni kambe hambiswiritano 0860002543 ni n'wi byeri cida ku ri la ngo swi se hi yo yini i nhlekani ayi njhani ni mi amukeleli ka Munghana Lonene hi pfukeli minjhani mani lavana esavuma la palavra manjenje andavulehisa mehe butete lo twa nsati ni screen anga swi vula mara ando tsakisa sa tliliniki lexi nga ti stapula 24 hours hale ka hina swi nga ri kona loko iya va mafole tsekiya va mafole kuma la va teka ku ti-side va parini se ni twe success se ntsena na sa mati anda ku lehisa kambe leswi mi nge hamla ku lehisa sesi wa mina na mitwa kambe mi tshemba njhani ku swi ta endleka sweswiwani va ri prime lavulela voho na tshemba swa ni tshembisa ngopfu so timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula twana leswaku ku hungasiwa kwini emahelweni ya vhiki leri i wa kwini na Solimakamba hi nga twa ku ri ta va kha hungasa ku ekweleni ka vhiki leriwani timintsu ta Vatsonga hi sonto va ta va kha va pfula murhurheri ku ta va ku ri Kubai Magaza va ta va ri a Tshembisa a Winnie Mandela Zone 12 vativisi the Twins Triple T swihluke swa Nghunghunyani Vatsonga va ta va ri le Anel Mafias Extension 4 a Sitharing aka Frida Murena house number 2583 Thabo Street vativisi DJ va Venda na Matimba Rikhontro Gauteng Muchongolo hi sonto va ta va ri le aka Mgiba a Kitchen hi le ka Sitama section kwalano mutivisi Harry Khoza Ndoda ya Springs hi sonto Mchongolo wa le Bush re aka Nghunghunyani va ta va ri le a New Forest Highway vativisi Mkhipeni Mashava na Charles Ngoveni top 8 mintirho ya vulavula hi sonto va ta va ri le a Senior 1 a 538 Umngeni Street aka club ya swa endeka mutivisi Brasem Bilomu hlayiseka ku tiphina u yingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela minongonoko ya tidyondzo eka Munghana Lonene FM musungunuku ku fika ravuntlhanu endzhaku ka mahungu ya awara ya 9 ku fika awara ya 10 ni madyambu hi Gqivela u kuma minongonoko ya tidyondzo exikarhi ka awara ya 9 ku ya fika awara ya 10 ni mixo hi khumba muyingiseri wun'wana na wun'wana hambi u mudyondzisi u lava ta rihanyu swa timali
ta vantshwa sayense na thekinoloji ta vaaki hi ku angarhela swo tala kwenu vativi va ntokoto va kona ku hi pfuna u nga kayeli minongonoko ya tidyondzo eka Munghana Lonene FM hi ku tirhisana na xiyenge xa tidyondzo xa SABC Education, enriching minds, enriching lives. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Ivi dokodela Kutsi va sama va ku hey yona yi nga va kahle kambe xiphiqo xa hina i ku fika sweswiwani a hi se swi tiva ku timali ti ta fika ti huma kwihi ne hala kwalaho. That's one of the club bridge big team. Tell ngopfu leswi va nga byeli ku mali ta yi kuma kwini. That's one of the fika kwele nambyeni ku yi tlula njhani. Sweswo va nga swi nga vi na xisaka xa rice BP a xi bihangi simona loko xo swekiwa wrong ku ta huma mbota ku ri hi ku hi laha nga sweka wrong. Nawu wa NHI wu kahle BP matiko hinkwawo ma yi mo tala ni nga ku matiko hinkwawo matiko yo tala ya yi tirhisa ni ya yi tirhisa kahle. Hina swa onhaka loko ku ri hi ku musweki wa xona xisakana lexi i ta sweka mbota vatirhisi va nawu lowu wa NHI loko vo ka va nga wu implement kahle wu fambelana ni tiva nyika xikombiso ya RAF for an example i ntiyiso ku ta huma mbota. Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. Munghana Lonene FM makombandlela. Etsani nkowankowa ngiyalina lekafani. Uyikuka eka 92.6 FM. Munghana Lonene FM makombandlela. Mahungu eka SABC ya tinyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Rhulani Mzamani. Ndzi khensile nkarhi khalanga kusuka eholweni ya Jackpot /Fundzeninkulu xa Limpopo a Polokwane lawa mahungu ya wara ya 10 ka Munghana Lonene FM makombandlela va yingiseri nhlekani. Hungu leri nga rhanga ri vula leswaku mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo wu ta kondletela timasipala ku va na michini yo borha mati ku hatlisisa mphakelo wa mati emigangeni. Leswi i ku ya hi Premier Dokodela Phophi Ramathuba loyi a andlala mbulavulo ka ntshamo wo sungula wa huvo yo endla milawu ya xifundzankulu laha Polokwane. U vula leswaku timasipala ta swifundzatsongo na tona ti ta fanele ti xava swifundza kumbe tilori ta mati ku hunguta ku tshembela eka vaphakeli va vukorhokeri va le tlhelo. A government will also consider the option of encouraging our municipalities to acquire their own boreholes drilling equipment to expedite the acceleration of water provision in our communities. In the same breath, all district municipalities will be encouraged to procure their own water tankers, which will reduce reliance on private service providers. Because some of these things are man-made. And we believe by building in-house capacity, water challenges will be resolved. Eka mahungu yan'wana ku dlawile vaehleketeleriwa vanharhu eMlazi a Durban hi ku landzela mhangu yo baleselana na maphorisa. Muvulavuleri wa maphorisa exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal Robert Nechiyunda u vula leswaku phorisa ri balesiwile no vaviseka eka mhangu leyi vaehleketeleriwa va tlhakisile movha ya n'wansati endhawini liya. Phorisa ri le ka xiyimo xa kahle. Nechiyunda u vula leswaku vaehleketeleriwa va kumekile na swibalesa swinharhu na movha lowu tlhakisiwile. A police officer is in a stable condition after he was shot at by suspects during a shootout, which left 3 suspected hijackers fatally wounded at T section in Umlazi earlier today. The suspects had just hijacked a woman off a vehicle at R section in Umlazi, and police responded swiftly. The suspects opened fire towards the police, and in self-defense, a shootout ensued. 3 suspects were shot and fatally wounded in the shootout. A police officer was shot in the arm and is in a stable condition. The suspects were found in possession of 3 firearms as well as the hijacked vehicle. The hijacked victim was not harmed. Muvulavuleri wa khampani ya gezi eJoni ku nga City Power Isaac Mangena u vula leswaku va tirhisile mali yo hundza mamiliyoni ya 3 wa tirhandi tin'hweti timbirhi ku cinca swibokisana swa gezi leswi nga tshwa. Khampani yi vula leswaku leswi swi hikokwalaho ka ku tikeriwa ka gezi eAlexandra en'walungu wa Joni. Ka nkarhi wa sweswi City Power yi le ku tsemeleleni ka tintambu ta gezi ro ka ri nga ri nawini elokixini leriya. Mangena u vula leswaku ku nghenisiwa ka gezi swi
nga ri nawini swi wisa gezi eswibokisanini. We are targeting an informal settlement that is built next to the school here. This informal settlement has been stealing electricity across the formalized houses on the other side, basically creating a situation of capacity constraints, overloading, and also forcing the electricity to dip many times. We have also seen our infrastructure basically blowing up because of this overloading of the network in that side of the area. We've replaced, in the past 2 months, we've already replaced about 5 mini substations. That is 700,000 each. Ku yisa emahlweni mahungu ya awara ya mbirhi, vandla ra ANC ri tibohile ku tiyisisa leswaku vavhoti va vona leswaku ku humelela ka mfumo wa vun'we bya tiko eka malembe ya 5 lawa ya landzelaka i mhaka ya ntirho wa vandla tanihi murhangeri wa xiyenge. Mavandla ya 9 ku katsa na ra ANC ya xiphemu xa mfumo wa vun'we bya tiko endzhaku ka loko vandla ra ANC ri tsandzekile ku hlengeleta tivhoti to ringanela ku fuma roxe eka mihlawulo ya n'hweti ya Mudyaxihi. Muvulavuleri wa ANC Zuko Godlimpi vulavurile na xiyenge xa mahungu xa SABC etlhelo eka nhlengeletano ya masiku ya tsevu ya huvonkulu ya vandla na lekgotla eBoksburg evuxa bya Joni. All political parties at the end of this cycle will make an attempt to suggest that the progress in government is on the basis of their own intervention. So the electorate will have to make up its mind on that front. And the ANC is determined to build its organizational capacity to not only be effective in government, but to have South Africans understand that the progress they see is a product of the ANC's own action. Hungu ro hetelela wa rali ri vula leswaku holobye wa mitlangu na vutshila Gayton McKenzie u ndhundhuzerile matsalanikulu wa vandla ra ANC fikile Mbalula hi ku koxa leswaku holobye wa ndzawulo ya xikaya a hlamusela milawu mayelana na vuakatiko bya loyi a nga ka fayinali ya mphikizano wa van'wambhuri ku nga wa Miss South Africa Chidimma Adetshina. Leswi swi landzela ku va Adetshina a ya mahlweni a hlangana na ku soriwa hi vatirhisi va swiyenge swa mabulu hikuva a ri xiphemu xa mphikizano kambe a ri na timitsu ta vuNigeria. Vanhu van'wana va koxa leswaku a yirisiwa eka mphikizano. McKenzie u vula leswaku loko ku ri ku na vumbhoni bya leswaku Adetshina i muaki wa Afrika-Dzonga u ta va yena u sungula ku tisola. I like what the SG of the ANC has done, Fikile Mbalula. He has called on the Minister Leon Schreiber. I'm doing the same. Sort out this matter. It's unfair for the young lady. It's unfair for the people that want to hear the truth. Just come out and sort out. And Home Affairs should tell us, is she South African? They should know. And that is my call today to the Honorable Minister. I know he's very competent. He must just tell us if the lady is South African or not. Xiviko xexo xi gimeta mahungu ya awara ya mbirhi ku langutana kambe hungu leri nga rhanga. Mfumo wa Limpopo wu ta kondletela timasipala ku va na michini yo borha mati ku hatlisisa mphakelo wa mati emigangeni, leswi ku ya hi Premier Dokodela Phophi Ramathuba. Mahungu yan'wana ya ta landzela hi awara ya 3, tinhlokomhaka ya hafu ku bila awara ya 2 enhlekani. Mahungu eka SABC ya tinyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Rhulani Mzamani. Ro tlula leri a ri kona na Beja ro tlula leri simu a ri kona. Thumba na mina.